Station with your man Kenya. Okoman Radio 97.1. Sure. Yes, Christo, the Okwai, no cry, no cry, and Jonyani. Oh, going to me call, and John and Chain. Just say, oh, now, yes, it's so. Oh, going to me call, and John and Chain. Just say, oh, now, yes, it's so. We are blessed. What to me, why? What's on the fama? Why go run on the WhatsApp when you're in your mood? Okumo Chifue, why go run on the WhatsApp? Pape. Kwansia Famunya Mie, on your running Wuzo. When you're in your mood, on your running so. What's on the fama? Why go run on the WhatsApp? What to me, why? Sure. What to me, there are no so. Wow, what there are no so. What's on the fama? Why go run on the WhatsApp? We are blessed. We are blessed. Okoman Radio 97.1. What's on the fama? Why go run on the WhatsApp? What to be why? Yes, Christo, why go run on the WhatsApp? And you're never, and you're never, and you're never. What's on the fama? Why go run on the WhatsApp? What to be why? Sure. When you're never, I'm your so. What's on the fama? Why go run on the WhatsApp? What to be why? What to be there are no so. Why won't oh, there are no so. When you're never, sure. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Okoman Radio 97.1. Station with your man Kenya. Okoman Radio 97.1. Hey. God, you so good. God, you are kind. God, you are wonderful. My God, you are excellent. God, you so good. You so good. You so good. You are kind. God, you are so wonderful. My Lord, you are excellent. Excellent is thy name. Excellent is thy power. God, you are wonderful. My Lord, you are excellent. Excellent is thy name. Is thy power. God, you are wonderful. So wonderful, my Lord.
might. You are wonderful. So wonderful, my Lord. Yeah, go. What if I'm rocking? We are blazing. I come on, Captain. Okoman Radio 97.1. Yo, me just me go back to my car. Ubo my captain no. Na me sure go to my car ubo. Na me sure you don't know anything. God, you so good. You so good. You so kind. You are wonderful. God, you are wonderful, my Lord. You are excellent. My God, you so good. You are so good. You are so kind. You are wonderful. God, you are so wonderful. My Lord, you are excellent. Excellent is thy name. Is thy power. Is thy power. God, you are wonderful. My Lord. Excellent is thy name. Is thy power. Glory, you are wonderful. You are so wonderful, my Lord. I give you all the glory, my Lord. I extol your holy name. I proclaim your majesty. I worship your holy name. I give you all the glory, glory. Hallelujah, 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 hallelujah. Your handiworks are so great to me. 97.1 FM is rocking. We are blazing. I'm from Captain. Okoman Radio 97.1. You know something? If I have Jesus, I have everything. My brother, my sister, you have Jesus. Rejoice in the Lord. Hallelujah. Okoman Radio. I say yes to Bomia, Adinina Bomi. Send me war Yesua, you are Adinara. I say yes to Bomia, Adinina Bomi. Send me war Yesua, you are Adinara. I say yes to Bomia, Adinina Bomio. Send me war Yesua, you are Adinara. I say yes to Bomia, Adinina Bomi. Send me war Yesua, you are Adinara. I say yes to me, I didn't for me. Send me war, yes, me more, I didn't know. Yes, to me, I didn't for me. Oh, send me war, yes, you are I didn't know. I say yes to me, I didn't know you. Send me war, yes, you are I didn't know. I say yes to me, I didn't for me. Okoman Radio 97.1. He wore a riot to Christ, so me what did you know? 97.1 FM is rocking. We are blazing. Send me what yes to Christ, and me what did you know? Say yes to Bomia, I didn't know me. Say me what you buy yes to Christ, so be woman, me no me what did you know? I saw yes to Bomia, I didn't know me. Oh, send me boy yes to you are I didn't know. I say yes to Bomia, I didn't know you. Say me what yes to Christ, you are I didn't know. Yes to Bomia, I didn't know me. See, say me what yes to you are I didn't know. Say yes to Bomia, I didn't know Bomia. Say me what yes to you are didn't know. Yes to Bomia, I
Adinina Bomi. Send me war, Yesua. You are Adinina Ra. I say Yesu Bomia. Adinina Bomio. Hey, hey, you are Adinina Ra. Yesu Bomia. Adinina Bomi. Missy Bomi. Never Yesu. Any you want. Wonyami, memu ora Yesu. Any Jenny. Webe, mamu Yesu. Any Jenkwa. Webe, mamu. Other fool, yes, any go. Wonyami, mamu Yesu. Any Jenkwa. Wonyami, mamu other fool, yeah, menyanwa. We are blazing. I'm so excited. How did Jesus my name? We are blazing. Station Radio Man Kenya, Okoman Radio, 97.1. Hey. We are blazing. We are blazing. Johnny.
Okoman Radio. Okoman Radio. We are blazing. Okoman Radio. We are blazing. We are blazing. Once I put up on the dada, walking time now on the dada, watching it now on the dada. Once I go now on dada, I'm a man in a babusa. Oh, once I put now on the dada, walking time now on the dada. Trumpet to know on the dada, Silkono on the dada, guitar no on the dada, Chineno, Consua, Mama in a babusa. Station Radio Man Kenya, Okoman Radio, 97.1. FM is rocking. We are blazing. Okoman Radio. Okoman Radio. FM is rocking. We are blazing.
Okoman Radio 97.1. Hey, station radio man Kenya. Okoman Radio 97.1. Hey. He's a mighty God. Oh, he's a mighty, mighty. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Radio man Kenya, Okoman Radio 97.1. Hey. He's a mighty, mighty. Jesus is a mighty, mighty. Okoman Radio. He's a mighty, mighty. Mighty, 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 mighty. He's a mighty God. Jesus is the mighty God. Authority bow before him. Oh, bow before him. Every dominion bow before him. Sickness bow before him. Hours of darkness bow before him. All the witches bow before him. Principalities bow before him. Boys bow before him. Oh, bow before him. 97.1 FM is rocking. We are blazing. We will say that you are good, and all the miracles you've done has brought us home. Oh, we are changed, and all the hope we have, we're praising you right now. And we will say that you are good, and all the miracles you've done has brought us home. Oh, we are changed, and all the Okoman Radio. FM is rocking. We are blazing. And we will say that you are good, and all the miracles you've done have brought us home. For we are changed. Okoman Radio. on Kwame Radio 97.1. Up your name higher. I will lift up your name higher.
97.1 FM is rocking. We are blazing. Yes. We bless you, my Lord. Okoman Radio. Oh Lord of Lords, oh King of Kings, Maker of heaven and earth, and all good things thou dost in. Lord Jehovah, precious Prince of Peace, you are the only great I am. Oh, I will lift up your name. Oh Lord of Lords, oh King of Kings, Maker of heaven and earth, and all good things thou dost in. Lord Jehovah, precious Prince of Peace, you are the only great I am. Oh, I will lift up your name higher. I will lift up your name 97.1 FM is rocking. We are blazing. up your name higher. Yes. We bless you, my Lord. Oh Lord of Lords, oh King of Kings, Maker of heaven and earth, and all good things thou dost in. Lord Jehovah, precious Prince of Peace, you are the only great I am. Oh, I will lift up your name higher. Oh Lord of Okoman Radio. Maker of heaven and earth, and all good things thou dost in. Lord Jehovah, precious Prince of Peace, you are the only great I am. Oh, I will lift up your name higher. I will lift up your name higher. I will lift up your name higher. Praise Jehovah, you are wonderful. I will lift up your name higher. 97.1 FM is rocking. We are blazing. I will lift up your name higher. Praise Jehovah, you are wonderful. I will lift up your name higher. Okoman Radio. Okoman Radio. Praise Jehovah, Jehovah Nissi, you are my banner. Praise Jehovah, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah, I will lift up your name. Praise Jehovah, 97.1 FM is rocking. We are blazing. And 97.1 FM is rocking. We are blazing. FM is rocking. We are blazing.
97.1 FM is rocking. We are blazing. Blazing. Okoman Radio. We are blazing. We are blazing. We are blazing. We are blazing. Okoman Radio 97.1. We are blazing. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. Yes,
are blessed. We are blessed. The next song on What FM is rocking. We are blessed. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. I feel it, yeah, young Panisado. I feel it, yeah, young Panisada. Yes, you see, dear, Obashani, one in Monyam. I feel it, yeah, young Panisada. Yes, you see, dear, Obashani, one in Monyam. I feel it, yeah, young Panisado. We are blessed. Jaya Pinisio better man so. Why are no comfort ni refine bossel? Adika ye deep your before from so a fimu. Send it a sonny nasa or besani when ni monya. I feel it dear won't call it sada. Beso ama was ready and the refri I went at you. Jaya Pinisio better man so. Why are no comfort ni refine bossel? Adika ye deep your before from so a fimu. And it has so in us, our best and when you monya. I feel ready, young Panisada. I feel ready, young Panisado. I feel ready, young Panisada. Yes, you see, dear, or best and when you monya. I feel ready, young Panisada. Yes, you see, dear, or best and when you monya. I feel ready, young Panisado. What FM is rocking. We are blessed. Sonana Maria, Siaxa, Mary, Yanono. The Kuku of Fear Jam, one says I frame my son in Kuku. If you send us so many baby and you move, Sida. I feel it, you're not son of my mamma. Sanana Maria, Siaxa, Mary, Yanono. The Kuku of Fear Jam, one says I'm a son in Kuku. If you send us so many baby and you move, Sida. I feel it, you're not son of my mamma. We are blessed. Okoman Radio 97.1. Obashani wani monya ampa feel it dear young Panisada. We are blessed. Wani monya ampa feel it dear young Panisado. I feel it dear young Panisado. I feel it dear young Panisada. Yesu tiasi dear Obashani wani monya ampa. We are blessed. Young Panisada. Yesu tiasi dear
dear, Obeshani, one in Monyam, Ampa, Firedia. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Yes, Wama, Ankama, Yokra, me your man, Frenny, Metera, yes, Wama, Ankama, I am woman, Frenny, Metera, yes, Wama, Okoman Radio 97.1. yes, Wama, Ankama, Yokra, me your man, Frenny, Metera, yes, Wama, Ankama, Yokra, me your man, Frenny, Metera, yes, Wama, Ankama, Yokra, me your man, Frenny, Metera, yes, Wama, Ankama, Yokra. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Okoman Radio. Yo, me just go back to my car. Ubo my captain not. Nyami sure be to my car ubo. Nyami sure you don't know when you come to get nyama be there I am. Me your man, Frenny, Metera, yes, Wama, Ankama, Yokra, me your man, Frenny, Metera, yes, Wama, Ankama, Yokra, me your man, Frenny, Metera, yes, Wama. All right, so Wednesday, 27th of April 2022, just about 15 minutes to hit top of the hour 9, 8:45. And the air will kuda. Probably there to so adieu. And so, Bosumni one is out. I said, well, I remember fire hot. I said, you may force any agent. Kevin, Bosumi, I had it. I say, Okoman. Only say Okoman and check near the 1 year. And Kevin, I won't de pa. Why was it? Chowo bejoso. Never to say. Yakupado. The boy. Chief. Bogode. Yamilia Che. Who just said Bosumi in the Kakrawano. Young fan was a stream and I said, And run on Boma money. Okay, Kwame. That's a beam review. You know, now the boy there so I can't. I too. Every go for us about for the pay park say je encouragement and I want to make it me more did you my dear Yiba. Kwame Amponsah Addi. Eke and pay Patanasi and list to all Henny Dako, do friend D boy. Methodist phone na Mrant Henny Patanasi D boy raise the power 1. DJ Ziggy, DJ Donzi, Sarman take home and pay your deba list well. And then a ukuda Okoman tankers, a BTS chrome, and then I pay your bebo a bra or sand broom. Now, Yako preparatory. So I say, and Penny say, what you want to gymnast on 3 years in Yano. And Tinano that Yakofa, and then TSA, Yankopon Chad in Preconi dear. Ludona, na Omayu, my free ho. Now, no, I need a friend saying, as if him saying be a tin and rock ready. That's in Precono, swim flew aba. And to come here, may be a woo. I want me in the house. I'm say, it be a woo. You see, we say, Okoman 4 poison more. No, come on, dear. I want to bury me, dear. Oh, no more microphone coin. Even microphone, dear. You are very yet, you are very coin. Now, a dear, not a yasem. And you bring someone else here, dear, who Jim. And yeah, may be a free hoy. Now, it means you unfortunate, Sabasa. But Kwabase, what the year finish send or come on for. And because so be shana, or say, come on for, or poison more, I say more who brew 80. And there's a command and a bonus ade, a casse. And the only Pakwa or James Sano. Men, yes, sir, intimate, yes, sir, Sebi. More Munyo Namo Toma say, Tomfuana, a better, and the Ajo money. But I dare Monia, dear, say a money war, Yan and Tessa money war. Now, I wouldn't so chassis so. Now, my fair, now my bam, Namo Coton. And the Abuana Usa, no name near Kun, swim flew, it mean nipa. Yeah. And the a commerce Muna, Kukuamu Boko, Bunmakas and the Kude mostly. Now, my preparing the Akoma, on my toner, Ebia, wow, toners from 3D, a yinti. Now, the Pabonesem, Munina, Christopher,
Obia no ye komfo, o me ton mo obia no ye komfo. Obia no ye komfo Christopher Kuto na aboy swim flow kuno. Na won so waje no boko na wache. Se jakana nya de to jam na ehia aboa no be wuni ade. You see some of these things and the best. Nti eno pani ade high wo but ni wo ma wuni de Kwame. Chamo. Ti what asame ke what? Chamo say afo azum. What say on the area on the Messiah Brumana. Anom so come for na kumu ano. Okoman poison one. Imagine all this. Me and I said the boy and I said why. Bosre mo Kennedy say ye kwa. Say Ya makwan mamomo na anom nkrofo nkwan biem. An nkrofo no ba ebie unti. Afi de na ye beku hobo. The boy. Chief in chat here for no pay. Na my madam for me can say me say ohunfo no ko wu a okra. Enti wo ka say Okoman for ni kuna I specific ye do so ha. Ebia me hu say bia donzi okra wudru no. Na ka so Okoman se ba se se me. Na bo se ka we kra de wo ko dwen ajo. Okoman for ni Okoman for ye be kokko to ana. Enti I say oh bia donzi me hu say na Okoman ho okra we. Akwa ke o say microphone de won land e mpaje ti o. Oh 70 bu out here 7 crook I guess 7 bu zemunu. Di say ye ni bosre mo kan e bo me ka say illusion. Na dwi na ebu ni ade just because ye be kire mo say mo kire mo ano mo ano ho ban na almost say microphone no ban microphone ni ma so bi be ofufu waye nkwan okoto ma cha bo ofufu ba bo ni gina ho a anu akro ba o ka masa na ekisi ko sikisi nkwan yo akọ okisi janshi ko jini kisi na oba ya we je say o we o jani tinu ni tin de o mo mpe o we abo ni so ba ko poso ye na ade asa to yi ba ko pe de kana no no so ade chi a say ti bia akoto ne ban che oba ya bo ni gina ho a eti oye jama ade na ni omo ka se Okoman fo on fa nsusu de aboa no kɔwe ana so kɔnom ne nkwan no se ɔde ho abufuo ma bibi kura bo ma bibi di ka bo mkoko se aboa no ma anya obe poison na no ka se aso o se oye obe poison mo ani nyina ne ade say abotre ene I mean look oye den be kan papa be kan bo ne be kan nipa de unya nguye esi etire entia enya church enti I think say we mu de eye enwuma no road rather semi bia chama we ni ye osan brom yo na oba kuku asenso a ewo enkrama aja eboto ofa Horoma conference awurade nyankopon enkrama no su different types just baroton wom bass wom na enra mama abro bi o se ana de nkra na ya mo ha 12 anajo na we sa eji we na se nkrama ya reba no mu wu a na be ka so Okoman fa betra kan eji kama ma yenka sebo akropo for you anyway another pay ya tena se na wuko e bobo room na yakọ preparatory ho ahwe se yanyantie se mprako ndi se ne kan e fa wu na kakra kan so ma ayo my friends ba akubi do stubborn omunya ne nche no ono mu di hide and seek ya me on nkwan na ye ne de open kwan last one anom has na we hear from your friend is Mponchi is Mponchi ni mwan na aka wo mu nti na ne bebo hwi ni akọ se mo ye no da no mo chichire wo mu ye se Okoman fo ne ba na mo ka wo na mo chi wo de mo chire wo mu na mo wi a mo ka edan mu na mape enuru ni your friends enuane amom ho na mo ka ma fefefe so ene de unya wa boa so no nko se obi ade na wo ton disconnect obotom enye kisosom no se obi de na wo de enye ye it doesn't work like that. Say nipa ne krampo anhunu aboa na wanya na achira na so an complain a I don't think say obe fa to is all right. Say obe say obi de na odi a promote de it doesn't work like that. What do I say? Chamo yeka Okoman tankas issue ya na edu baby I feel should I say betrayed and I say by the district and as a municipal assembly, especially the environmental department, you know. Sanka ye kwe. Oh, mati se ye ni amape Okoman tankas. Ye kwa ebwa mama fo sisi o mpote mni adie. Nanka ye kwe ye no mwana yeden eko. Ubua yakoba ako yakachere no wentie. The next time I ye kono maybe I know what is sound na uma bi assemble the amano ne ade se na be no chrome ni say chrome asem no akoye question antachweni obodi menye yo bo chenye izi no chrome ni say MC agina ya fidie so atiefo de yenem na ye adwuma enti ye kan MC anya de ye mo asemfoforo ena the voice is our evidence ye na anya na etwa voice no ne abo MC agina no ba se se na MC konde
obey say obey tankers for. ABN and Nishan no enko Femi up. But at times ABD stay near here and maybe try one for call no campus or 10 call no up to now, which I find so disrespectful, as you put it. Because as they put it, respect is reciprocal. Once honorable, and ye ABA MC na BD and do honorable ABA on a normal day, you be sure because I never crowd of friends, say one friend and friend Ujafa Unyano, and Tineno MC na Kasamonia accessible to be frequency so PSO, the one ya P in the IS say and Tine, Tana Aquapim North Akoye, now so Kokana Kesia, Esibia owner, but as it is. Kwesi anyonko no na no no eka self kwesi je o de madam for no I mean okay yeah and then kwesi mukra friends e masa say ni sense ya onfa ofre pia so one friend na one frame intina anko do frame. This is where we are. Oh, okay. And you call at that place and me chrome and price or MC me gina for phone the last time wa me for phone my friend obefa e bidin kita on, and this is the situation we find ourselves and say our MC is not accessible. It's the only bio friend I do frequency be so. Now only pakuni mood na be chere say obe wan na kasa na say o ma an kasa so be nya so nya. This is the situation we find ourselves in. And how do you tell him? Now no your friend light in one fa. Other friend tankers no be fa. Easter ba light go abo na fa mo one fa. Na tankers for no obebo. Ono wagina anti say o ye pani na kasam na oni so a. Setima mfo ne hwe. Na no adana na say beto ho aba. Ke to aba na. What na be no usumidness level. Na we dey obeko to am members amoma end also. No abetena nipa so nti. Kosi na here e bia benya kwanya but nkrofo to aba na uno mu din koma. They've lost confidence into achieving. They might start a certain process to impeach you. Yeah. It is clear. Say you man da ho. What here? I know that ni din komo Prekoni Addi, I think he's not on top of it. On one am chrome 4x4 maybe obeso de fe bia e befa. Man da kakra security bibia e correct man mo be hu amu mo be tu amu nso e Preko be mo nwe mo e. So this are the all the security apparatus in terms of BNN, they should pick this information. It is clear. He's not touched with the people. It is clear. He's not in terms. It doesn't. This is the situation. It is. Please go to town. Talk to people. Let's open the phone lines. Let's open phone lines on this. Yeah. It's in one area when you're man. Oh, we. And a bylaws. And you're young bear man. And you're gazetted. Mobile gazetted. I bet you. So no ankasaka. Where them not going other places have been gazetted. They are still updating. They are still updating. I don't know. What do you see? Thank us. No, you're not making come. What's it? Only other question in the way. I'm running your Juma. I'm running Nisi. You're gazetted. And quite bam. Don't you find your Juma? What's the American on? And it's not there. I'm running other question will be away. Thank us. You do a chair or the Nippon call to someone. You are the question man away. What's here? Yeah. And that is it. That's what is it. What it is. That's what it is. Some on the crowd, no. No crowpony. So if you're a bro. So how no. What do you do? Chamo. I think say. I suddenly show people to them. They're running the way they like. Obiani anu krumha. Opani biya nyina you so be friend ni pon be say and then after any gazette. Yeah. Your friends your friends the bylaws are beating the ejuma. Etina ya kat omuni achi uko church say o bylaw no ko gazetted ni adade. How do you even defend that? Yeah, chairman. Now say me catch a meeting say me chroma say me nka biu because and some abetu achire ni ebone nipa bebo nyawo be pira nyawo botu nyawo obetitin say na you just laugh at no ada Nyankopon say otiase. Yes say obi ba o e obi kunu obi papa. But before so helien we are only trying to let the penny man say it's not that like this. It is not that. And you say near no. When you are more ma, show moto, mutimi kasa, mutimi approach the pano, mutimi saman and private nancy. Catch them. I'm here in Okoman. I'm here continue. I'm not here to say catch them. Why is this? Why is this? Why is that? That's what now to do to me. I ban upon it and I'm more to me who know the ma. And for someone know I'm here and the man coso. Some members the top of my one for them.
When you're buying a power, no man said, and bedman and any Juma, but any could translate, never be fat, and near things will knock things, and you're beginning to say the dim. But the Juma not now. This is the situation. This is the situation. Jama, I say, near Oko, my ye, Dennis Abuaji. Na, young papa, and you see by a son for so no munyano. Cause, as Dennis, no say, and I ain't no. Enu se o ene hwan no se obe frɛ no awunya no se obe kɔ no hɔ awonkoto no ene ye de hwan no fi wo we de timamufo na esu se ne ekoso nie papa bra na bɛboa yɛn ama whole station ene wadi nkomo e ba ho se oni hɔ enti wo mo a etie na hwɛ ye me yi Dennis wo no o mo nsan hwɛ bio na na do yi Dennis a ene wo hunu se ebia anko yie afofo o man baabi asa de na hye what you say o man baabi de na hye ene obo na dwuma but the fact of the cases the work must be done please e just say you know about am come animu da say onipa bonofo say obofo so ba wi adu atira ene obi ho enfa ne ho ebe kwa enko ono nko aye die ono nko fans hono abo ne enough man than onipa ebi tibia ye mobo ebi tibia ye mobo ebi tibia obreka say is an eyesore ya reho man one Ghana the next one obeto obi ball pro pam obeda was it tells you wow the abo no what I say it's not a matter of you see nipa we ni free ensuom tonkonkon so an ho wo no so na for onya taste no onya taste say after them me penny say me peka ne call say me penny say just to suit or not a personal taste at the expense of the larger people. And people too are quiet. You are quiet. Pasem swasem who be a phone like yeah, onka. I told you, Kwame OCB. Don't know I know when any jeans are quay or bois. Anasi mubako. That's the truth. Or not yes or no calculate your best cause Kwame. I have it. And so no one so never can say on we are not cause the boy you say so. You see, it doesn't work like that. Into me Okoman ni. Okoja mine. And I heard when you are done my kaji. What's why di? E fa ne le mu a. Na be se bosumi ni. Yen yare ni film. Yen yare ni film a ase why mre kakra. The boy yes say why mre. I'm say one is bi akoso. Oh, there be obi me maka say me one o ko ka kire why. Me papa. Say bi o ma shia o. Maka say we do what we can. Situation and as a problem that you face our corpon especially about leadership failure. Say or the shanko akwadwane. I mean look, after all if you don't see any need at the agency to rise up and take your own life into your hands and request for certain direction and certain actions are over to you. Recently, Kofi you went to my hometown. Yeah, by the report by I used to say Don Pablo. Ask them. They'll tell you. That man for no muchumunyam de. Ede ye kropon na muchumunyam. That kropon na da no. Akroponi. This is how kropon is supposed to be. Say there was a kropon here. Opening such a very fantastic town. Yeah. Good people. Good. Why? And no be the community so here na chi so be tie wa. Thought that no be the command no be attend so here anim to or when you be can be akaka. It doesn't work like that. You must cure all these things. You must cure it. Oh. Anyway, everybody be na intimi and say na ya dase. You see amichiamo. Na say. Oh. Tete for no cholet or say me see amichiamo e mo ba. So me see na just say what they see. It's so worrying. And yet to sit in the space. Me na me yes me see na maintain. Position it comes with a certain responsibility. Yeah. And I have to do a lot of them and because we will be Okoman is about 1 year old come Sunday. And we are doing all sorts of things within the space. That is the leadership. After all, you Kwame, we had a conversation on this. We had a conversation. We had think, can we do this? Can we do that? Can we do this? Can we do that? That's leadership. First Mayba. What do we do? A workers' day. 1 year so drew.
Ninya was a morning show. Obey civil visitors. Obey sales rounds. It won't mean yeah. What's it mean to me? Yeah. Nobody forces you. Now let's take him the day. We just get the day. Now you man the when him. Eh? Opening. You see, sometimes before wow sick. Now there's a baby my mom for no crowd. They'll trust you. Then it's Abuaji, my friend. Before Kono, not something in the car. So okay, yeah. But the him. Eventually took his money. And one said, I read everything. Yeah. Do you put your money? Hey, Latte, I'm telling the truth. Me, for me feel like I'm MC here. But the music have a talk time. Marco Bese. Marco is about 2000, 2005. Auto for 10,000. Panyani abo baby aye we pants mfangu munye cement mfangu ho. Na kromfo no koma yeden aba form say aban dem e ba ye baidie. Onyaya wa hode anko baye. Onya hode ntina all sorts ho. Jama o credit assembly no. Na enye sa enema he Kwame enema pon show no. Pon opanyini ka say me mfa mesika nye bregu kwa kasapa. Mfa mesika nye first one no. Na ban de ne ba mfa nye mienu nto aso. And it's what things are no. It's any kind sometimes as a leader no over spend it. Na Kwame papa mu no. O sar bro mu kwan na fa de gapie no no. The MC be na Dennis time so. Na maso sam ni na security sam no na security sam ni ya. No so. O sar bro mu o sar bro fa him bro mu ho. Him bro call ko na. Yes, bisa sama na. Unim LPMC nti kese de show ni sine aye this year ya ne das ne kase ne de si what president obi for being compare obi o but you see your proactiveness obeye e be hu so obeye you so obi ne muto na de gina chempo ano enye bosia matua masem me mesi atom na me awieti me nka manya awie de president sentry ni me hwe ha the president must have interest in akropon kwapem no. I'm telling you the truth. The chairman so President Kwame Amponsah Addi obi ni wa obona mane say ne kwa aja ye hu hwi o ye nte hwi o obi ni wa a free ahemfo so ene ahemia so adikrofo so they have the right to petition the president. Yeah. Good. They have the right to petition the presidency. Enye obi na ekovo obi asebia o. Eto ba ko for cover ba ko cover na nipa do me nyina say na ekoye mpe ye hunu no so yi a presidency me do ba ko fo nti chinchina tanko won dey o jire. And I'm telling you the truth. The information I have. One of the mistakes that President Rekasi be my pen ha me be there's about me you know. Any no credit. Any no credit. I was misled. Yeah. I was misled. Yeah. I was misled, and the boy has been reinstated in a very bigger position, elevated position. It tells you. So when I'm not sure President Rekasi say me do say kwa pem no. Rekasi me dance me nko. Yeah. And on the conference go say conference sunupo because no from here to local government and the presidency. This is region minister say wa. No the presidency. Look at the whole Ghana local government. Right of wana. Any elevation. Yeah. Can say ba. Anyway, o text message and o comment. O ko Facebook live. Obehu ni ekoso Okoman Radio 97.1. Your comment is welcomed and o text message 0551 667755 and 0270 191971. Kwame. Chemo na kan kwa honi nim. Akwa na mze ni sawu sasa. Na boba. Kwame na otwime na. Kwame onim. Ojojo o trim. Mara ho ama ekopo. E mara ho. E pani wo krom apa o mu hunu. MC tika mu koba. Mo patron egum. Mo tika on the maintenance. Mo tika on the biaka spray can for. All the cars are mahunu nya da so ye white. Obo ho amanso ni ho ontua security hu the car ye white. Still. Kwame no for mo ye na ash. Uhunu Kwame uhunu ye ash. Aye soko. A tell light nya tell them dem asa nyina. Aye say to no me. Mo so mo niska. Mo aje mo market any crony say adoso. Any market and the mo muska.
Adoso market. I feel na never go kwen se bia. Ayi kron de say ayi kofo dia kro ya ni ayi kofo kre okrasi dia omo hwe say. Eti mu agye for yi. Stores kitinkiti sika. Stores yi. Otwa no mu stores nkitu edokunu rai ya je ne kakra enonom. Mutu omo hwe ni to mu hwe. You are watching. You are watching. Nobody's asking questions. Nobody's demanding answers. Security man be no bet yourself for security reasons. Car from white to ash because the colors are close. Yeah, the colors are very close. Because in black, green, brown, or something. It tells us any pande more life. Musika no. To kwa so pekani anya ze sika ni ho. Ti obe polina be wu. You get it? Boss, Mudisi. Can't get that in the community. I don't know. And that no question that now we have around was see from Shenika. Kosho Kuga. I don't catch a contractor, contractor, Mr. Ye Kronum ye mammy. And son of what were near Chilean crossing Crossano. He was down with them. Consider okay, was a Mekwaba. So for Mecantro, Park you Hanomo, Park could be some ranch and say, Umbola Bogus, a young woman now, and for information, Bremen. I am a Raho said, Mecano, information about Tia, send you pay a boppo bonnet. Because you cannot credit as it is, and depend boppo bonnet. The poor idea. Oh, mere 200 grand to, but trouble one cassa. And I dare bet you, I bet so about to no crown be a worker, so what would I get us? Okay, Gaddafi. Yadema. Strong man Jerry Rollins. Yeah. Okay, Omnia, Salam Hussein. Oh, Nakopone Hineo. Young Kwa
we are Yasumia. Ain't ya seminal say, Yasum Gane ye. Anya Sapa, Dachin Chirima, Baba Bebuya. Okoman Radio. Maybe a Kuyani, Odo, and Fansumia many. Now many, Yanka Sara Japadea. Yana no di abebre sege de to maye. Enti asemena say Okoman Radio. Anya sabe da chinchirima beba bemu yemfo. Minia susu brebe baby. Mapwa Ghana. Na Ghana be yo. Elinye yo efemi nwaro. Susu brebe baby. Okoman Radio. Mapwa Ghana. Na Ghana be yo. Yo, me just go back into my bar. Obama captain not. Nami sure be into my bar. Obo. Nami sure you don't know when in some of the can never be there higher. Okoman Radio. Ghana ya sase batana. Nyami shira no da. Wamanu niema penyi nala. Na wamanodo. Eya sase batana. Empe oku. Eji ahobu eni. Nehihwe wiase asumbiye. Inti asemena use. Yasum Gane yiye. Anya sape da chinchirima. Beba bebu yemfo. Okoman Radio. Susu brebe baby. Mapwa Ghana. Na Ghana be yo. Elinye yo efrimi nwaro. Susu brebe baby. Mapwa Ghana. Na Ghana be yo. Okoman Radio. Efrimi nwaro. Yo, me just go back into my bar. Obama captain not. Nami sure be into my bar. Obo. Nami sure you don't know when in some of the can never be there higher. Yapo mabaso ni jumapa ko area kwa Oman Ghana eni Okoman na yake ya kwa nshira na jumapa Sune papemu wonfemu man Enkuntompone nkonkonsa wonfanyoma Anyhow ne krono wonfemu man Okoman Radio. Ni otengunu wonfemu man Inti asemene use Yasum Gane yiye Anya sape, dati chirima, beba bebu yemfo. Minia, soso breve baby, Mapwa Ghana. Na Ghana be. All right, just about 20 minutes to hit of the hour 10. And I blessing and greatness ventures I mean cow say TNG made in Ghana quality corner models nina odibiaba ya ne ode bo man for uye hotel uye school uye sorry baby abe here TNG bia Mr. and how se wo ko enkrana ko feria and an important trader so and ede a crop man ya chasempa udru abutachi a gas station no enche hwa bo say B&G Ventures blessing and greatness ventures enia George wia anapai otie kai mo achi plywood or the ahodo nyina biaba tiles, tile cement and tile chemicals niya or the biaba and by carpenter for the mason for so o son o hammer near the misro chisel no and how on na madina near the matismo pesa munyaisa runs the catcher and said susus munya samanano munyaisa you see the chrome say o mine krone akwapem ne koswa and was see a didra yehu edidwa nine times sika na de kokoma abochi bi ewo Madina wo de koma okrani bi wo kan ayi kanesi ho wo de koma anwrani bi ewo ho a menka se yento anwrafo anase enkranfo ade o ebi wa ha to na sika nka ha ya tese mo pese wo free dia o si free me wo kita sika dia asbe ko hwenkraba wonsi ahunu mu ye kan so mo sere akoya chire pa ye nyesa okidasika wasn't free me. Say what it? My sister Tony Ma or Dukrum. As even a sorry no crown ko Tony Mamko Tony on crown, Muko freer. Was it Munko Yada? Yensa. Says Kanaka. Yeah. Na yet me funk for jumum, no be prapra, Obenya Kakra, Secret Benya Kakra, Mesro, Momane baby Sukuno, whatever come my damn now, you my dinner ho. Ana Obani we are only Kanesi ho. Tony Wunya and Heyenes Kanaka.
free me there no be free and so free we am fa ho bi o oba no o yire na no o tia kakra ma o to da bo so o tika mu no twam so na ma konkran no ni tisie ye hunu masie munyai saa moto ade na muntu a wa ha ya na ska ne ka ne ma ne bu o kwa be konkran nkan ne bo e den chen ne wo kwa pon obekoto no ho kita skanti wonsi ye hunu mu tricks ne modus operandi ni nyina munyai saa na ska ne ka thank you and blessing and greatness at that Roma and security doors now I be call security doors no ko bisa won kran so ko ton kran bisa dabi ko bi engine okoduro bisa ya esen kran ze 1002 okwa na 1000 otomaku num oto ya watonum so be ko tobi aba be gum na adwuma na eden e cost wa no mamonye sa onye bonu mo bia baba bonu so visit enye fine ensan eye ba no kreska no konkan koto ensano oniska dia osene free nsanya maye eni nsuo owi a o me fast street nsu hobio no na fichire sa utie na ne petisa akaketa no dia ma eno so de ma afi na hu ni bio the boy arrow very cool and plumbing materials POP materials and water tank tankers ahodo no opebi e de si odan so a ni nyina blessing and greatness ventures at Aroma obi ho paint acrylic washable one ni nyina ebi ho bomodia na ni pani eni kita ho ebetimi aboa papa na ene onso ye fiera na onso onsafwa sa abutachi ekwapem ebe gas filling station 0244507310 na ene pani eni kita ho na ebetimi aboa papa na onso eni afre bese no na odo ho a enisa no pay ho abe dendi a na emphasize da no emfama eye kwasi Christian Herbal Center for womnom di ndu papa aba manwa so yenum na yenya hoden asi yenda da mu akọ yenwuma enuroi baako ne di kan eye Aisa Medulak Herbal Tea neto mienu eye Opinto Herbal anafe minta sa nro mi akoma miense unya bi na no ma no pa o be den pa migraine asorben anase eye atiben ewo so ebo se dwen wadwene ho a da no kra de ma mi bi se ne de no wo hwa na eye duro no bi ato no eno bi ka chen se da bi o eye atiben na eye ne sa wonko hwe eye Aisafo Medulak Herbal Tea ni bi no mami ekoya wono ba ko mienu miensa pe ete na ekoya okura nka jifa woda nyame ase munya urade ayo Medulak ajemin kwan ya o danya miaso waso demu a eno achi se eye moja ta wutirim ona ma so ohunum kakra eya na enye etimi ma wo fa adwodwo na unya eye Medulak na ono mo asa yare ni nyina fi wo mo da no na ijije ba kwin na abranti person oche ni wo fi ha wo so ni mu na apa se na nsa wo so na Parkinson na mse da bi manager mpe Medulak ni bi ma no oji mensa ma no abranti na ne ho ato no ya da no wo furu pool na wo de nkane a hyehye na de nyina tuma kama obre utumi bra ugina ho wa bre okoto wa bre wo da kura sorry anopa kura wo te se wa bre obuli e kan stress na dru ene eye Medulak Herbal Tea nyabinom ne betumi abo papa adwen wa to chima o se eya faso na enam eye tikwankura no ho eya na how to me ba ho kan tumor ebe musa no na ama onsaka Aisa Medulak Herbal Tea ono ma betumi abo na de nyina tumi akonkan moja no mesi ye ntumi nyi ngu apampan mu ensi o na ahye ne blue da bi ne obe se obenom Aisa Medulak Herbal Tea ebe sanfru mu asisi mu kama de ama adwene wato chima ko fam a onom a ebetumi aboa ama eye brain cell no atumi agina ne naso papa enu ma akoma yensen wei pe meka wei a meche Medulak Herbal Tea no eno pe na se wunya sachet water ne chemu mienu na wehuru na ode tea bag no makoma miensan gumu a na obenu a na ode eye ewo de afra na sade nyina tumi akonkan kama de amao eno achi no eye Opinto Herbal Tea eno so eboa ama nipadua na yeboho no ejina ne nanso papa afe enkwamwa bi eho no wo mo de ne omo ya ne se wo mo fra yare bro nipadua ni mo na wunya Opinto Herbal Tea no mo a sa bacteria no obeyi nyina afiri ho ama ho atumi ato eno achi acid enwo se kwosuru bebre woni padua nim
ɛna wɔn sɛ ɛkɔ fam nso so ɛsɛ gyina hɔ na polisi ni ɔbɛhwɛ ne so na wɔn kɔ soro ɔno nso wɔn ma fam no ɛyɛ opinto heba ɔbɛboa ɛma asidi no ɛgyina ne nan so kama mogya yi ɔbɛhuru mu kama ama ho atumi atɔ afei wakrawa no saabo ne saa nneɛma no nyinaa no ɛho tɔ kyima pɛ na kyerɛ sɛ woyɛ agwagel owu sɛ owuo mmra enti mɛma ho ntɔ kyima ɔmɔdeɛ n'anya ɛyɛ opinto heba ti nanom ɔbɛhoro saabo no ho nyinaa ma nipadua no mu ada hɔ no mu ama watumi anya ahoɔden akɔ nnwuma so afei sɛ wodi aduane na agyina wɔbo ntumi nkɔ ɛne kora no ntumi ɛnane yie opinto heba no bɛnane ne kama na adeɛ nyinaa atumi akɔnka deɛ ma mpɔmpɔbɔ bi na ɛbobɔ wɔ a wonya bi nonom a ɛbɛboa wo afei malaria typhoid ɛna afei jaundice ɔmo duro paa a ɔmo suro ɔmo pɛ sɛ ɔmo bɛte ne din koraa ɛno ano opinto heba no nom bi na ho bɛtumi atɔ ne atwa atoɔ no ɛyɛ ayisa minta heba ti ayisa minta heba ti ɛne na teacher minta wins anapa yi waduro na abayi o ɔmɔde ananya bi nanom ne bɛtumi aboa mogya no bɛdi afiri sane 360 ɛbɛkɔ saa na ho atumi atɔ afei cholesterol ɛyɛ sradeɛ wohwɛ no ɔbɛma yi yɛfunu ayɛ twɔkɔɔ na brɔfo na ɛkɔ so wɔ yɛfunu nom well how are you have you done this do that na ɔsɛ yɛfunu no 2 years kafoɔ deɛ daa bi ɛyɛ sradeɛ na ɛha o cholesterol no wononom ɛyɛ minta heba no a ɛbɛtumi yi ne nyinaa deɛ afi wɔ na ho atumi ato afei blood pressure ne diabetes nyinaa no wononom minta heba tea no ɛbɛyi ne nyinaa deɛ afiri hɔ no mu ɛno nso bɛpɛ nsuo no ɛyɛ sachet water no wakyɛ mmienu wanoa na wayi tea bag no yɛka no tea leaf no makomako mmiɛnsa de agum ma ɛnwo adwo a na sɛ adi opusu nyaka woso no saa bɔ no guna na ho atumi atɔ dodo atuo ɛyɛ nankɛse isa hɔ na mbutu so nkoforo de akwantempon yi so a dodo atuo no bɛfrɛ 0244 41 32 47 0244 41 32 47 and afei 0248 15 23 23 afei koforo dua apremantam ahinkro idea seba omo taxi rank ho koforo dua zongo Jerome heba so benya bi ho no mo afei all nation traffic light na se area mama ho no butu opa dodo nyina no benya bi ho so Matisco drugstore tum T junction ho no mo afei opesa drugstore so benya bi ho no mo mampo akuapem so Faustina Adu drugstore wono ben GCB no afei woda Kennedy drugstore na Nachumasi drugstore Precious chemical shop benya bi ho na afei background so benya bi Mami Dede the drugstore hɔ no mu ya no no yi saa nnuru yi ne ho bɛtɔ yɛ mprɛko pɛ ama yɛtumi akɔ enwuma so ɛno pɛ ha ɛna baako yɛ de si nti kyɛmo sɛ baako no asi ɔdaroma anapɛ de boy bɛda ase mmɔfra no bɛkɔ sukuu wakɔ na ebia pass na anyɛ yie wopɛ sɛ ɔyɛ remedial ɛnsɛ wobrɛ ɛno adan fa no kɔ number bi ɛno ara ne St. Peter's College ya ɛwɔ late ɛhɔ ɛna ne mmɔfra no agyi nimdeɛ na onyo mo pass ya hodo me pa chaw akoda no opese osua general arts business ana vocational SHS 1 SHS 2 SHS 3 ni nyina kwanya wo ho na remedials na semda ni se enkoda yi omo bo mode pa among the marks ahodo ekọ tertiary ahodo msanse ofiri hopa na enye poly na university ana se soldier ana se police anse pass ode be free ho aba no oni akoda bi ehye ba bi semda ni akoda no o mejina ni sei na okonkan kama boarding house no ma ne mema yeje wo mu teacher form team abo bi enso nye na computer lab na laboratory science laboratory ni nyina ehye ya ebo amofrey unse owo park kraka otimi yes sports ni ade tracks any ade football bibi ekoso kama amofrey team titi no mapom school fees no so eda form ene later St. Peter's ene ya jetum St. Peter's College mama kebeden anopai yena proprietor Reverend Father Joseph Elabi yana na sepa opportunity nkomoji ntiremu na oboa okwan bi so ewo admission ni ade ho de a mepacho 0243 640 362 ena Joseph Adu Mr. Joseph Adu onone principal ya wo hweche toto niema 0243 827438 ena 0277 720 820 na oni pani atimi edikita ho na ne mai kama ede amount yeah ano pe ye kwe na se beda dem eda de wunya papa na dem na oso da epa na ne obesi da na ma no eno na ye hu hia Akwapem Builders Limited se men kan kire wo se bomode anabra na mo no yan hihye affordable housing project wo asase
wanwea afi akase sika de besi dan e ho akwa atwe kakra de ama wo no mkɔtra se yenhye ya wo mesi dan ne kakra kra e de ama wo no wo nton dan na wo bi a no maboa wo na mo asi na agya wo mateton kakra na de nyina atumi aka na me say na hwan e na mpe we so bibi say how are you na untumi nye so hwan na mpe but you say I am fine and enti wo you fine how person go si dan no ko na wo momoa wo sa na si dan ni wi na ye dan wura na wo twe bese boso me wakomienu mi ensan nan ko num no wa wi bibi na de nyina atumi aka kama e de ama afi wo mu si dan adan sie obi ho wo ni mu si adan no me ka cho say dan bi e ko na si gubua no yakɔ yɛ dan na akyɛ me kura menya expert kura me hu sɛ dan no akyea o say a general building construction expert wo mu de dan no wo mu nim si papa equipment builders wo mu ya de papa afi o si dan swimming pool me ka sɛ poni nua keto a wo mfa nipa on a friend swimming pool and no ultimate see now they are too fie now we may dware wo mu putu pa no enam bia nim adwene nim ko bi nim unko pira no ye nto hye wo ho putu pata no bi na ka sto dware ye ya ka ba this time ye order so tonyum e de man ya o pese o ye swimming pool wo fie a ko nwa kwapem builders ya wo be ye ne kama de ama afa cement da no je na kan yo ba ko bi ho be go na abo nyenye cement abo tutuo just the hammer ebo mu tu as a so sorry commission no just the hammer boom sana atimi afrofro da bi cement papa de equipment builders wo mo anakofa ba wo mo ton say jata say gasem dey say super ni nyina ko obenya bi e mo aso e ho no mo afi blocks ahodo 6 inches 4 inches 5 inches ni nyina no wo mo obi dan bi opese osie no ko ho mo a on be bo papa afi glass door ya ha no mu de yi bi eno nipa ni twam a wo hu wogura mu a wo hu no kama opese osi epono fe ombe ya ma ayi styles wo mu na de nyina tumi akonkan ebi so na so waje contract opadwumayefo mason foi carpenter foi omo odoso pro e ho no mo kwa onom ye nhye se omihia mason fo nwotwe ade akodi dwuma bi o masase bi so omo abedi anim apel mason fo a omo ho edi no kore enye ba ko bi a woforo ko soro se mani su chimi no betena fam a obesore be wi na adwuma ye de nansa be ye on de na otwe mienu na wonwie ye mason for papa any artisans there equipment builders say bra no betumi abo man say tumi akabi akosi dan bia waje contract no obebo na etumi akoyie dia ma hwemo chiri kwan e wo ye kropon akuapem opposite school for the blind e wo kropon akuapem bibia ni a from panyini 0243 47 63 25 0243 47 63 25 and afi 0592 010 796 equipment builders ana ye boa asia dan amakwapem fo nyina transe ama ye ho atumi ahare yen ha ana edit ne touch ministry sie jamo anapa ne eka o se Dominion Herbal Powder daroma enei se o person nya immune booster betimi abon padua no ho ban na watimi ade wo ho a ene ente obrekra Dominion Herbal Powder ne yaje tum immune booster mu nyina champion eno ene yeka ho asema kire wo yi ne obe hia so benya so sie 25 and 250 ml ene e pure water ne fa na we end de sa na odi agu cup no asa teaspoon ba ko de agum no wonu sa na fide obo e ba sa high blood pressure BP no ono to kwanta amapai e na diabetes for drop back number 1 no onoma eboa ma diabetes ne so te na regulating e de ma sana stroke spinal cord problems insomnia obi ontimi na waya dwuma bre no ani asem de mitimi na odo anajo da bi enna ehu hia reset ni padua no ma na matimi ye kama enti wo behia se obenya Dominion Herbal Powder ni bi na wanom ya de bi ekran bia no enei Angels Dominion Herbal Center da Roma Dominion Herbal Center Dominion Herbal Powder abe boye Dominion Herbal Powder every Angels Dominion Herbal Center Roma onom boy ne what they 30 Ghana bia abri asumdwe house ye ben Anglican so many Nagiza pharmacy Gapsin pharmacy ewo Kofrodia Delight pharmacy Kofrodia Hoinana Herbal Mampon Dora Orchard Chemical Fosnadu Chemical eno Kanchi Drug Lane onso kwa obenya bebre ene nkwada wonmu eni mfie du mienu entraye no enka no obatan wo manufusuo enka opemfo mepacho sadroi enye nia eka wo bomodia na ehye nso efa eman ena anopai anopai ko na de chemu so wo Japan Construction and General Merchant Japan enkomo no yebeba na yabetitimu a wiwiemu a na efra na kama wo de Judy se wo yo se ade yo wo se a wo yo blocks ahodo be na ope
quarry blocks 5 inches 6 inches, sand blocks 5 inches 6 inches, hollow blocks 5 inches 6 inches. Afi anwea yi say ye poano de mfiche de yi anwea kokoi e wo makura ya se bi na opempo a obeye ne kama e de amount. Abo so per chippings anasa kakraka ya bai ye di si eno ye fe esi aman o se tukrubu ho ma ohia bo kakraka ni nyina no Japan ye betumi abo ma se tumi aka bi na o de djuma e wo ye waso ye afi ensio na ye num ye di dware ye di petepete niema so ni di yi niema mu wo fie ni nyina no se o di yeso kings anasa o di ice cream ni nyina no benya bi e de amount ye mfa nsio ne mo bi pa se me di nsio ma se masi pa won confirm me da bi na ni tu kochi ne David obi ko hwegu ye de ma ajapaye na o mane mranti ade agu kia mu na je se tanki kama yimawa na de nyina tumi kama afi wope anwea no ne abo se open ran no mu pe ni kia mu se wope no China bucket mu ni nyina no benya ede amount alcohol no ma enya fadi agro o mu ye ne kama ho no mo anu achi no binding wire ya chechere dan chechere soro chechere fam na de nyina tumi agina ne naso kama ho no mo afi iron rods 10mm 15mm 20mm all the mmms nyina no obi ewo na so ye ho no mo but modern other say wo ye yi outdoor engagement wedding ne party ade bi ehia ma nwom wasi dan wi kura ne nkobua no monwoma wa Japan international band wa mu guru mo bi nwuru bi ene anwum yi efi opori Amponsah Addi ya kopim kakaku besi Kwame Eugene mu shatawale mu die ye hwiri kosoro ahotin fifiri ni nyina mbobɔ ne kama ede amount hwe Japan ya chiri kwan ewo daw akuapem woni star filling oil ne bo hwanim star oil filling station no ene bo hwanim ewo daw akuapem ho no mo a bibia ni a betumi afrem panyini 0244 71 9814 0244 71 9814 Japan construction and general merchant adantifoi and contractor foi adanfo pa eno no 97.1 FM is rocking. We are blazing. Okay, I feel mine. Hey, mom, what this shit? Jaisaye, Norika Owa. Jaisaye, Norika Owa. Jaisaye, Norika Owa. Ubiara bomu. Jaisaye, Norika Owa. Jaisaye, Norika Owa. Jaisaye, Norika Owa. Ubiara bomu. Minyankunyo me pia wasem na me fa onyankun. Minyankunyo me pia wasem na me fa onyankun. Me proud that premier entity man proud that bosho mo kun le imo. Yesu sudam arado. Miss Minyankunyo me pia wasem na me fa onyankuna. Okoman radio. Minyankunyo me pia wasem na me fa onyankun. I'm proud that Premier entity, I'm proud that Boshamukun Nemo. Arabara way, Mrs. Sundam, Missy, Paul Martin, Fisher Wukuna, Manka, Martin, on Yano Park, okay, Jaisaye, Marika, Obiara. You were only when you win. I will mean Papa. Yes, I. Oh, yes, I. Bit for me. Okay, yeah. Yes, I. All right, just about 10. It's exactly 10 o'clock on your station. So excited. I don't know if you made it. What was it? Oh, yeah. When you are my cousin, Nyumbo. Oh, nti ne de na we wom na tetefo ne de
omo ya ade papa Yankson ono so ni obi a ne ba e fa no also fa no so no ya ade pa di futu nyum sa ade ya na anopa wo bossa na mpanyine ni age ti mimisa fama nanano matam kunwa ne mpanyine hwe kwapman so se omo de ana yi tutu ne mayi na ne man ntimi koye team no so nam se ma team no nam okay abato no ora sa akode se ono na oba as a chairman ana mo kotoka oh say onipa be ye bi bema be ye wa me ni nyina bema be ye bi mo ne di si kotoka de besi ye ya mo danase ye ba danase nti obi kotoka camp bia na de mbesi ke mo be set of party ade amano so when no ebasa wo be ye patron nti kotoka ba be ye patron na Alexa akode aba be ye chairman no badwuma pia ya de do kotoka ho de asi apem nim de asi apem kotoka ka fra kwasi wa homa ne so ye be kwa homa se ne kwasi akodi kita ho bana sana no ye fa we twam akwapem rural bank bank rural bank mu tenchenche wom de ye jomu di sanse me so hunu rural bank na se owo ATM machine si ho a se obo nsem ma no cause enye ska kitwa ena enye akukuduro kitwa na DS ade ene banki enfie duana ni eche over 40 years ya wono masom okwapema ne Ghana man ene fo ba bia wa cheta ho branch mako obi no yade a na on so signboard ko no ba bi owo akwapi rural bank kita branches mako enkron eight we have a head office ne ka ho a 9 opem ko nanim ebi kita 2 branches 3 branches infia duana de ena form enya agori ebi kura shedem mo enei wode niam bebre aba wode bo omanfo sika sembe gina brane na sika sematimi agina na konkan onipa bia penkan ko abrabom na wanye be papa fasika nkoto a na yeso bayira ma na firi wasase epacho akwapura bank de dwadifo akrachefo adwumefo abadwumefo ankrankrom yo munwuma sukufo emofra ene ye kade ene agade omde oprafoma no oprasro so a no oprafom ene akwapura bank ene ye hye wunkura se fa kotoko usika kotoko no koma wo mu fakobo onto akobo mu dia no oni abekọ yie dia ma pa ene wakofa enema bebre ebi ni savings and credit account ye be ma check no assign ye crash office budget check na ayekama ena akusika susui eno na ode ma petty traders on ma ye bojo ano ene ne ode boa mo enti ma ne mema mo ton ne ma e pacho momoden sisi de sisi abna wase ena eye dodo ofa ya don ase jaga p mama coast sister ata only just can save anti koko sisi de mu nyina ku akastro epom chew milis deco sister afro epa chew momodia no ne kwapura bank ni dwa ti so twa mo editina the castro crowd na ase wo thank you enti esra mo eno be ma akusika loan na wotete kakra woton na ogene kakra na wo so okonkan ene wakofa business account operations enso dia buy ene o malone ama nkran credit ya omadwuma enti bobodien fo ni kire ho esi ho a me double account odo oba na ko bi account ama no okire bi yade owo na akrere ni ankwa ni aya sanse ni dache no wode ahye ni pa onu ni mute tikasam tutuye wode ahye omonsa onu de pa ene uye ekuo sorry osofo wo ma kire ho wache you ma sorry nkoso ene obehia bi na se obebo odan izu ene obehia twube o na no mani kita ho obebo papa ene ATM location no ATM na makusi nsawam makusi Madina ene makusi Manfemien sapreko Rural bank mo ya prema for Madina be isi ne frɛ hɔ no Hollywood thank you mo ya prema for papa oh my Hollywood hɔ no ene branches no ye wona hodo manfe ehwa ye branch esan head office ena du krofrodua ensawam aburi samie nyina wokwa ye wo bank no ebi ewo hɔ a ebeboa nkrabata no ene udu manfia ene station no ene boanim saa udu adu krom so a himfine nim wa obo se esi hɔ krofrodua so ene police station edi anim hwɛ ensawam eno so ewo edwa no central market no echi ewo hɔ a
ena ene udu abria Central Market no na chi saa osan bo ho ena Medina de ebo Hollywood eyo man FM ncheremu saa latte ene ahimfini de enim hwe ena ados so ewo market no ene bo ncheremu saa bomode ane panin kasa 050 1689849 050-168-9826 nene penny eni kita ho waje abasopode bebre se make 2015 best rural bank in the whole of Ghana na che se ebo no more pa 2016 esen team na waye the most compliant rural bank in Ghana Bank of Ghana ni penny share no wode ma kwapin rural bank na bank we umpe de yeah umpe bank we na ekrofo ni Ghana prestigious club 100 no enwuma ko makoma ha bia omunwuma so ani a omye kama na omdo omuniema omde adwuma no wohwe a wo sentutu ani koyie wom thank you prepare ye bibia ene okan since 20 o2 yo ko dom wom no omo ntechuma omo ma asem die nyomu so omtimo ani na ompe we opede bomode ani panini kita ho na me se di good 0501689849 and at 0501689826 Facebook Akwapin Rural Bank yom na eko press like button never come home na enom nikita ho omo website ne www.akwapinruralbanklimited and I say .com www.akwapinruralbank.com now no medikita ho YouTube so no Akwapin Rural Bank Limited WhatsApp ne de 0501689849 na ne pani adikita no pai emamu nyina chi Akwapin Rural Bank for enumadwadi for yakwa homane so ne Okoman tankas pakwasi otia kwasi emawachi yeja me tefu nyina so achi mo yemo akwa abade ma Okoman radio so kwasi ehe na wugina twafo ne kyerɛn yo wadaroma me fa kronya isu na me ma wa tefu nyina achi biem ena Okoman tankas aprobo a ye na mmea ne mpotemu no eye nene na woche ye bo sai brom ha eye kan babia na ata school ewo no the ho ene ye bai na ye se enenso ibitwe ngani ahwehwara fi se na hwajuma no so na da no yintimi ye ni nyina ntino ye baba betra so ne no kwatem ye aba na obi sami ti gira he a migiro obi fide nso migira sumina so fateme migiro obi fide nso migira sumina so esi de kasi asama ka de esi de boyemu kakra aya semsebe migiro obi fi nso migira sumina so oyo obi fi a sabe ya dani ni sumina bolla megema di se brede mo nsa kamfoni ye ngahafo ye Okoman TV ebitini ne ya ka ye ho afem chama mo nsa kamfoni no kwasi haya kropon na we akropon na migina yo mia me kropon na migina yi enfoni e be ya kropon foni akropon na mi we sejina mi di kan ze migina obi fi so migina sumira so kwasi asemi ana ohye efie na ene bola amne efie ni saa no mena me ka metro aha adan agana bia aha adan baby a wogu sumira the first time they say eya sefem she say utimi tire bola na ze sumira ye sufi na utimi beja egu bidan achi pa dia mena me ka ma ze say nya bro na nya beya na efinifi enya bro na enya beya o hwefane a okuyapemamu edibu ya ba na okuyapema sem ujira bebi na opodin sem fi akuyapema sani nipa ba fuya wa fa se ekrobonfo ne edibu ede enne me di se sa kan tete edibu no eni odrim fi se bia ya yegusumi na kwara no anase bola kwara no sabe den ma yenwe ekropon amoma yenka yini babia yegu bola eno kwasem se yini babia yegu bola yegu se ya boabo aye ho aba be ye sajinai isi a papa bia odi fi daate kutale bola fiti daate aseha ena waba se baba be gune bola aseha
and what about a good baruma or the abba so about the good baller. It's a chairman, what aroma near Moveno, this is just a tip of the iceberg. Yeah, the big have been the Yababijina, the car said, Neno, you don't have Precona Samono, Senia, and also Aquacusi, but yeah, the ball, yes, and even the honor, you know, in the Kevin, the wife and you know, Max, many Bentia of Fabi. Bentia of Fabi. It's whatever my every declare, the one how my Kusiane, a Ibida, yeah, the Apata Yanka, everybody, Yama, you did a whole hano, whatever my Sawani, and so, it is all beside, not. Ijina baby ijina no e propon obunkeje enche ho baby na yijina ene ha adam ball fi se me de you don't blame it them fo no na sie blame won bebre fi se say MC say MP and assembly members wa actually agene ho afese ye ba boy timamufu anya baby at the one ball egu anka sebe sani amanyo na ibi erisi na so one year, you know, as I come back, you hope, as we have the Jina, as a weli, Yama Kosuahano, and yes, now, so you be such a yes, what said the chairman, a yes, what said it, to Namufu, say assembly members, so say MCU, say MPU, say Nanoma Helfonia, him there for after the Frank Walker, and Makumu Hatawa. The person, my young and an Indian cat, outbreak me, and I say on Yaribi. I am not a prophet of doom, but maybe see a broom hand as a krum hano in it. Kwasi, uya samfonia ene video odi him guya. I am in Nakakra, who say higher cropon. A cropon now when it's a innocent, enclave now. What's a cropon? I say here cropon, okay. A cropon, and a midday. Baba why can pa sunam promotion and feature there enti assembly members nya de ye hanya kwam bampo ai kofi bampo kofi bampo kofi untwada so we there so bomodia na yede yangani akunya no yeah, yadi yang ni yang punya no sabi ubi sabi already hu ya mobo ubi so dia jana idi so niama yadi yang ni abadi wo bro ha no na say we udi ko kire okwape hia na azo ko kire okwape hia ehi na ade befa tani ati udi ko kire na so udi ko kire mpemfu ya o meka ti bia watu mrefi say esi na utimi ko tobi sabi ompanyin manimu a obi suuna obi sabe toilet ne niama ntise na so ohenere me hu sania ye be fa no afa me hu sabe sania ye be fa no afa kwasi sa o do onyokopa na MCU ene e fa kire MCU MC de me yonkwality say me kai de me friend MC we de as say me friend MC na me am a friend honorable meshak very much de la bi ewu asapom wanaroma what in kai we me friend wafa na yenim komo wanaroma chairman e de as say me de friend MC no ke say to bia a propose yewu mu wa ha no ene yeden kwasi na me better let's explain ne ya ga fu nyina se na bitutu bi na ye twa trem yo ye ko atefiri last week me ka se me ma utiza bi nti ne baby kitu bi mponi na last week na ye na muna no me baby you ya niam ye hui no baby ye bueni adusia akwadu ku yapemam ha no ensese anka efi emene yen efi adamno ku yapemam efi adamno ku yapemam na tanya to subi nse fi adamno ku yapemam kwasi awani dana di boy hebi na sebe ono so me ko enma nka bi de kwasi am se di boy baby sa ba ku medu miti be gina so kakra ma me mbaje mate abanye kase kwasi we no any part ho ana Bibato Ibrahim me say we no any part ho ana me no kase mi se mi gina obi fi na me no kase mi gina obi fi
ana mene wo kasei na sabi mintimi nkyerɛ sikunti bejina obi fi amene wo kasei na when Brakopon kromo anase krona janie mena no bache mama che yo umi zase e wase kropon anase e antimo kropon na so when e krona ja anase e kropon krom anase kroni fifini na chairman last week and then I was here but two bibi that mean chawano yo Caesar made bar last week no na me say anka bia ebedu and then ona one ye na fi ho and he say chairman whatever my production page here made bar no so me na bia esekutukuma one at 3 si where abatu kwan na ko pe ya say abedu ho ebedu ho no ya tsere bede and that's so esi ho asania last week ya buy sania kna bibia sa wa ho ye nti de ba wada ma we awa kropon awuti kukwase na mete abuasa ahụ na mekasa say what clearly already clearly kwasi nti we no assembly member yawe I used to YouTube an assemblyman and as assembly member Kofi Dempo I just said YouTube no and sana you do say assembly member yawe na kwasi we area high ohini bi ntem me ho ohima bi chiame bi obi ante panyi bi ani ha abuasa no abuasa ya hembromu abuasa ayetrene da no eye ahimbromu ntino ye wa abuasa hene ko asabe abuasa hene akane be bi dan so abuasa hene mi ewo ho okay kwasi John Wesley say this one is not a crime. Cleanliness is next to godliness. Asori bi nso men a wo mu hu wei. Asori bi men area yi amunna mu ko anwumre sori na ahomache sori. Wadawo ma da ma nto nka yi. Me see we area ho no no. Asori bi ani ho no mo. Se bi amanfo no fa ko anwumre sori, ko ahomache sori. Amu hu wei. Letu na mi a ni asori bi a mo be de no. I saw you ben no kakra divine church. Oh. I the Pentecost in Sudan Pentecost is about 200 meters away. Or less. I think so divine. I brought the age I know. Nipa to house say and for one store. At home near my waha. Look at the one group crowd ha. Near Yerika in Western. Na yobusi ya no Kevin betanga manamo baako kwasi ni yahwe ya anka yo na do foforo beka ho dia baby you da ya you do sleep the full live I check out manamo baako ase kwaye mwe ase wase kropon kwaye nim okọ japa ho no na wase osi kropon dia I chairman be huni yenti so uni Mr. Colin ko Mr. Mankwa kwan no so yeah Mr. Mankwa kwan no so ho ni gina sisi en ufu gbajami gina kwa nifu public toilet for free so jamanyam krofo fe ti wade krofo dangachi adanga gana bia wade krofo dangachi adanga gana bia ti kakra ni Kevin besa ya maramu bi enche na yahosi yeah enze kakra sekan aye man enze kakra sekan aye man kwasi we aye agrobe so fra no pa bola ni aje kire ni ha mere ele migina free South America say free am nuclear man nan kamenko sabe afi gira mpanyin aye won agene say wo bitwa no won hwe nanka wo betena se na wo ga husem ya free am nuclear man na wadi atoto niama
anka ebeboa yen chairman sani ya woka na sisi ye tru ben mpanyimfo na anasa na nanom hemfo na yede mfunibi eksere won na yede mfunibi eksere won na yehu sani ya ekse chama wadawo ma yegusi ya no nipa bi atibro mu ha atwa ben yen se won so wobeka kakra wo sani ya niama ekwo bro mu ha eti ye na ma wo kwan na won so kakra wo pese woka no wo aka se kwanda ho ametwa so kwase pim ko anim ura ye mo kwa ba ma wache do Okoman radio no Okoman TV ya fi da masi no no budi na ya ka timi ya ka sa le Feneric ba ya ka sa fi na sa toilet no mono amansan toilet we propose one lane abasa one lane mo ba onye bibi ya data sna wa alum ya liki amanfo so dan ati o mo sore so ono mo de wura ababe gugu ono man na che ene nema nyina ha ya alum ne ntonto mo ne nema yesre se mo behwe mo tu anamon na bibi papa bi akoso wa alum man eni hia sisi aze mo mutu anamon dia mi je bi se amanfo be suru se omo de sa wura no nema no ebegu anum yo Mr. Kebada wase ne wa no disem na wo so hana ogubola bebi ni bola wa fahina ogubola ewo bebi ya wogu awara no aso ti akoye mudangachi den na oreka kire nananom himfo anase wo MC ene assembly member se wo brom aden na ofesa okacho assembly member na dia friend aka kire na enzo ni wo tu ho na mo bia won se na adenete ushe leakage said that gates na asing nema ama nsu tukata eba manfo dan anim ne nema echi anya ne nema no daga kire na onte ndi yesre assembly member ene Okoman fo ze anamo ni tuni be mu dia me gedi se bibia be le kwana no pepe yo era wase chama wadawo makaku mozi wejina kwa anum abarima na atu na enu mutu akyere se sumuna na se bola ene bugu wonkofo da ngachi na gata wa ha nyina sen ukre kwa yehu se obiri construction bi ha orisi dan enu achi wo hwese ne ya gota nsu anata sade mpayen wadi mu awo a wuritie na wudidi facha yen sane ya aye abobbe egu ho enye kroponi mede minye ni se ekroponi mesaka misamankwa ono so ete brom ha mepese misamankwa so yadoma na kwaba na ono so tifichire ya na ono so kakra obeka no zamakwa ye mo kwaba do Okoman radio no Okoman TV yo yagu se mo potem ha maybe na ngobia okay ye Facebook revisa se ekropon ye wo ya na se yakupu ye obedi fufu aye ekropon ka ekropon ku yape man ka ujidi sen wona no mo ekropon ni me honisa dinti na wo honisa kana ko da bi ogusumina pempre yi na nya ko na mo ogusumina o kwanya no pe eso na fipa o fe ni fidi na bi ni kroma eso kwanya no pe o fe so bonke Jesu e ho mi bonke Jesu na ka sa ho na ogusumina na ni atiri sa eso na fi ni kroma de se na fi mo ma ko wuram na fin asana tuo e fi wuram ma betu ya nwufin anya sa na kan na na ekeni eti den na owo kafa nia esi ho yo kakra pese me kafa no ho se sanke betumi a za container a wo hwem regumi won fa bi mra kwan ya ndu se na kan no na na ati no na won to bi ntuna no wo be hwe eguma no waje 1 na 50 pesos ni fi se no bebo ase be bia wo so wo fe nkogu ati no be ko je sika wo bi store no so kwa foto wati ni to be to wati no bi fichire ni so wo yan sanka bebo so eti fa yama akonya yi so na kabibi kire wo MP na kabibi kire wo assemblyman ne MP no wona na nanom a wo mpotem ha ya fa akonya yi so ene ne awodi wani ehu wotifu bi na kabibi kire wo yo aya assemblyman na wo asabro mu ha de oyo me ano fa so to me nkan wo from come afere ho come afere man kwa no fa afi ankasa no
Enti esi saa American metu ama won me na kodi ho kita ho na ndi efe ni silusu a ono so be kwa ko sika mpi so na ye bi sabi bia he so so ye bi pefi no hon na mo bi a pefi no hon but ma boya ye wadawo ma yemfa eyintwam em se nano ye baya mprekusem ne ade a atuati se ewo brom ha no na ye hu se wo so kakra ho mpopore kakra efa wo ye be bisa se bisi ne ho asem teden yo so then na acho pe pa mo bai na ni ana wo amasan toilet no hon e je so bi o sia yo esi sa kuda me twa mo na mo bai no le na gba pro mi hu ko no ha bi so ha bi mi hu bi na mi ni wo na wo wa se wo mi so ha wo na plain akan wan wan so be simple ko na nan simple ko no ko wan so be simple ko na nan wo ma ya ho nto ndi se na simple ko ni ha ye na okay it is utire mu dia na che se impreko no wo nwura no akere wo nyina je se bro mu ha no impreko sem bia enfa wadwene wa ha biem efi da na atwe na mo bae no efi sa mle ai sanka sei me hu impreko bia wa bantu bi yo elena chairman ya mechanism radio must give results as we always say radio must give results and part no kwasem okomanga na monga yitufa impreko a ere ha wadwene wo bro ha no yaka ne yaye that you say ayoyo ni nipa ewa ha na se wonga wati ha mprekore ha won bi ka te finale na wachi a yetu yang nan ebisi impotem ha no emse mprekode wura no akere won agudem ni eba se enkoye 9 day wonder se ye fi hey wachana Okoman for the kan ne enti na atwi de ye nyawo na bosomi anasa na atwe de ne bi sechi na wanga sanga jawo ye beti Okoman for yesa mobo papa man kwa yesa mobo ene ba yesa mobo se ye de ngani beti biarechi and we know radio must give results and radio is giving us results sama kwa ye beda wase na ye jawo kwa that's so chama wana ma south minka kwasi yada sene adwuma pa wabo adwuma so pa na kwasi wabo no ene de akrofan so mu tie ya mo fa kwasi nkosu amra na ofa empata na kra na we de ye kwasi die o ma ho do for the country kwasi agrepona bigidayo some free if I'm looking at man. Kwasi video there MP wayi wajaba ayafa man say omeboa ni enye clean up size MP MC nananom na etisi tumamfo me fi ha sani amaka na for MC na me ne next bi hon komo say yide na ma yemfa difference bia twinchen na wo me hem potemu imaye na yehu sani a na Maduku ya wono abona na Maduku ya so meja benti eja mege na ya kamwa sem eti wana ma yebisu kwa probono eti yebisu kwa probono eti mubija ya mkwang na yede ngani a kire bebi fofora ya san de kwa mane so adango kwasi to asne pimiko enim ya dance anopai ya ndase pa kwasi ajeyi eye Okoman tankasa no pe wati asikrom na enema ye ne hunu ha de di boy jena we de no kwasem pa woma etisa bia ho no yemomo yakọ papa ezanse wo hwa obi na kwasi kase obi asoa ne sumuna edifi eye daache wo ana obehwe agu ha no akwakotena eye daache wo na ne ho atimi adwodwo no na we yina na Okoman ekoka na yese sabiu ya mamofo we a esuo to na se malaria na cholera ni tie de betumi akum nipa ebetumi nti we me ma ye nka ash we aja we de sebe manusi sumuna so we de nka sebe makura na se a me hwa asore so na nka sebe anka yo mu ben yura nti ase nyura mu kakra nti nka sa ni me na nka se koso wo ho na mo ane the capital of ye Akuapem no aye Kropon na osha akrachefo mabawa omo edi dwa papa bi na mo te fin we mu ye te fin we mu obi timi soa ne baller e be gu ba bi o nipa da sani etie e de ni hwe we ya so na ye mayen ya
na wo ka pe no bia na adwe so mo mpe me yie mo pese mugu mani mu ase na ya nkana ni pe wu a eno nyo nya nim kwa sensi we David nti wo mo ate sa bia no eje na mo yakọ mo due just when it will be there for so long a time because obi aso nya na adwe say we be organize clean up exercise bi na akọ ma akọ clean ana medical care no wo de 48 lots of power wo de mankrofo nye na wo de jianka numunyam no enti kan empanyifu a akropon ne show monsa ene kwa man ne show monsa komo de nka omo mache ya chi na nka yenye no mo mfa numunyam no because nipa ete won so sebe omo hia kwa man omo hia akropon na yete wo na ye de baby a nipa tena eton ade di dwa ayewe a ne ko kan ese mema yenka ne bi na yenka no eno bi zo no oyo bofo obi a hyeda pa ana oye fiwe edigu mantem mu the boy obani fanyum shim Okoman Radio Asampayetia Obanyansafo so wo bunubia wonka na asam Okoman Radio mafutu sam kakre wa supreme yo kofi oman ya woman omani ya mamana yenyi baby akọ wata ya wareni wonsom wanyinyi pa asade pa wo fi oye demo yembera ye ebe ya ifina amaya umano amaya mamana ade waye no ra nyamicha da nyamana re Okoman Radio wonsom wanyinyi pa sawa ya wana be demo yembera ye ebe ya ifina wonsom wanyinyi pa asade pa ofio yo demo yembera ye ebe ya ifina amabe ya ifina amabe yo asite be ya ifina oh amabe ya ifina yana demo yembera ye ebe Okoman Radio 97.1 Okoman Radio Okoman Radio Zimpawa weyes na winya Nyamishira Mamani paya zefoa Enyanum Efanya misroye jumana nyami besroyen Obraya boya Emoya muraye Ebe ya efi yanara Amabeye ya efi yanara Okoman Radio Asitrebeye ya efi yanara All right, 24 minutes to 11. The boy. Em say yema wa mo wakopa em say onipa sebe wonye okuapini na ode ne kra to so behwema okuapiman afa ntamapa efra akra yema mo yenso be fi ehum nyina mu ne nim de kakra wo no atawachi ama watumi abodwuma ma omanti asemo okuapiman afa ntamapa efra ajani ehu ye de ya asefim na enye ehonko a enye osan brom ho nko a aja odi wani kirem bebe bibia ye nimu a
osebefem enti yebesere mpanyini yebesere omo se empo se omo ahoɔden ne ntumi ma omo de omo yi sika kura nta okomafo agi se yebesere mo monko the interior part and take integral part of a cropon na monko hwe be esebe efim ne nipa no na yentu ho na mo na yentu an ekobigidi se ye sorry niema we so a agya ebetumi ayeye na ya ansore so ntem na yeso okomafo na nyoma so njomo nkomonka eda yare betie si krom ha efi so de yare na eba efi we ede yare na eba so asebe nipa se abo wo obi anwuye agogo wo obi anwuye na ntwe wo obi anwuye na mo nipa wu no ha oba anti ye besere mpanyini se ne ye hwe na pa ye hu bi ye besere assembly members na nan matra nkonwa omo agidwa omo ya de nyina no omo nyina ye nyina ye nkamom na nkaja ka ye mehu Okoman general na ye nyina ye nkamom ye ya se dakro na wotwe mienu bi ye be ye clean up exercise e wo ye ntro ne ye ntro da iso na ye dey pre cleanness e wo ye ekropon ana ukabmem aja anya sa na se me de me hye nkombone se yare bi ni tie dia e wo bia ye hwehwe ya ha aja asohye beba edi ye be se na ye ka no ye ka ebesi obi so obi egosi de so no e MC one ne health directorate no na sesi ya no omo kwasama no omo kwasama ahefo omo ko da be omo kwasamra omo te office omo ko ba bia okay ogo kan se ni pa ne no so omo te omo ko ba bia asa nipa me nipa na ko pa kwasi ye ni na na di na ko nipa me nipa omo hia nipa ba yo ha nipa me nipa na na do ba na anu ise na ka omo nam krom na aka ma omo ya adwuma na da kra no nu hu na asre a na wa ye de na otu atachire matoto bia o we na enti ene akropon ete ho hwe ankura hodo akate ho hwe ene efi na kwasi kense emno kwapema ni ahunzi pa ye ka ahuni di a se obi edi ne huni a ahuni di nyansa entitiye chema huni ebrebi abrante bi kwese okope adwuma bi mu accountant aye oko ni bisanse wo yo hini osi oyokwapini aye ni interview ya de mano enne de anjebe interview na tu asheda enti ne akoye no enti emse fawe fam ne emse ya fam na emse agi chairman ensem agi nanum anopa se wundidi na wo studio hanom a enya de obedidi donzi mi maudie se wona ja photo ebesi na odan de akire ye na yesi dan ya ebi mu dan eho na edan sebe eyesumuna so yi ebekoso asidan yesi yesukura ejai na etumi ahem amana yeye JDK Adom Enterprise sene ne aye die yebehia ma eye clean up exercise ne science yebehia cement yebehia eye iron rods yebehia nadoa ne de aye nsamoso sene be ya efi sebe nsuo koto a enkotwe emmakrum nipa enwu enti adanse wo ne ma nyina de na nopai JDK Adom Enterprise bo modern ada na bra na wo ma obi na fasi wo dan na do yi da na me bisa se obenya ne de bo Yesu asendu mu na no se na do bia wo bi ye se ne de Yesu mi kafo de ya na ebi ni na so ye na de bo nkonwam na de bo table na de bo dan so na de ye chobos je se da do ahodo nyina JDK Adom se bra no be ma obi facement papa na de ye nsamso abrosan abantia ana usi ni nyina no benya bi e de amount afi eye iron and afi governance pipes oni nyina bi e wona so ye hono mo square pipes round pipes angle pipes flat bar ni nyina no ko JDK Adom Enterprise ya obenya bi afi rods ahodo yi ba ko bi hono mo kura na ese no obi a apna na abo a ekọ wiem ese tender arrester ba ko so ese de chefem wa na de yi we egu ase apna na abo a entimi nya ohwe ana meka se baby ehwe ya no pay se ebi chefem wa barista matu kokora di kotofofro na fa chefem eye 1/3 3/3 ne 4 quarters ne 5/8 ne 3/8 nyina no 3 quarters rod ni nyina no wo bi e wo ye na so ye ho no mo wo eye akuapem mampon ho na be hu JDK Adom Enterprise ho na be hu na kire kwan oni tete kwashi Memorial Hospital no na edi anum hwe kama ne obekọ na mranti wo masamayon ros ya
fe na baby oto ba ko mienu miensa kura no a ombeboa ma baby akono etimi akwaduru e de amount 0244 42 95 33 0244 42 95 33 and after 0244 857 874 0244 857 874 JDK Adom Enterprise adantifoi any contractor for mo hene ba ko pe ananse mo nya no a omo ntene hu jai kra ene JDK Adom anapai sani ekwasi kendo kwa peman ati asem de sanse osahene ofo ekwasi ajiman na no da onya ne ba bi ko ye ache na yesi ese dua bi bua ebobi eden na mu ebobi pomu enti na no ada empani aya mamre ne amane amene wapao osahene boafo ansa ya wotoso abiesa ono abeso na no madwam na nanam sikamu na obedi ako ede ama eye amwakad aduana amwakad abusua ya wodi kronti adesi busua odi kronti ene ema akwapem ene ne potem ne tweda so no ene wayi osahene boafo ansa ya wotoso abiesa ono ene we senior divisional chief ene ma akwapem traditional council anapai ohene wonkwa so esenya kopon se wabe omati mobile ohene Solomon Nyansa ena onfa nomo na onfa eni ujuma sanse bible crache se nidie ye fama ne se fata no nim se okase tumidie nyina no ye man ngoho ne fa nidie man sanse yakopon ne pe eno ma sa akwanya ne den e ma wo mu anopai ebe wohwe eye anwensem kakra wo ye wo ha na na boafo asa boafo pekododo boafo abrose opatako je kwa bobu asa krofa ayekisi nana mekana kwa ayekisi nana enyeza nina ayekisi nana nina oye okofo preko okutwa asuo boafo obako a one apim di asie wona woso akochawa dom siawa na wabo ho agua nana ehire se oye okofo preko wona ukura atu aso di atu apim so nana ho ye hu nana oye okofo nana oye okofo preko pia wonana anopa jina na o kana mehwa ade bi se Nyankopon fa nom eye nana emfama ye ohimrantie pa na o se Nyankopon ma Solomon Nyansa na eburu poano anwea so na wodi di Israel man so and saa Nyansa no bi na yesese Nyankopon fa nom akora fama ye na wabai ne odi ne sabe som odi na betia okwa onya ne mroso na onfa bi nso momanti aseman kwapeman na ebi nso ameso Okoman radio ni yempanyini enyina eso nti yema ne trinkwa ema na mu yema trinkwa ma na mu papa waye ne obi enye bida nti no ne nkwaso kwapeman nkwaso Ghana man nyina so nkwaso ono nso mra na adepa bi ewo ne timbia no onfa meka omanti aseman panyi ho ewo kwapeman ntumpo enko eye nanim ne papa ni yiem oba na daroma efi na emre yen nti ohwe krotidia ona wese ode minister kru no de boa okwape hene ne ofa krum no kwapro no yin kru na bia osuniti ni so anso forma na ne beka ne so dan asemu na otaka se mame nkasa ebesre na nanso abai ma onfa sigareti mu ade meto ne nsase na wonka hene ma so na one na ma na yetwa dwura na ogina apakan mu ene na benkum ne fa krenke krai na je se ase wono mo ayepoto davi yebesre na namra no onsi fam no onante fam empra esuku enkanko adwuma nkanko mrantel mabawa wona so onfa bi nwuro university mu ne ade ohene ba ko bi owo empotem ha general wo mo ya ntwene man no ebi wo training college ebi ya wa pebi de ko IRS ne ade omu esua nwuma ne ade de bi magu nwuma mu driving ne ade te be se na nanso abai emrante ya nchene bo fonton from ne ade no se be yomo ninkotu enwu omo nsem da achi bi fa bi nwura nwuma police kwa de bi be kwa ebi nko na da achi bi omra emebo ahemfie ho ban ne ade te da na nanso ase na se pa amisha no se obabe sumo yo okwapan yeso de ho ode beta na chi na hindi na tumi awie pe abai ebeda se say Okoman tankers go aproso ya ne ohwehwe miaye ne se ne important mesitie na da bia owie ha ode ne be kire ba bi foforo na wakoso abona pro anapai say yebeda mpani ase na yasore so sanse mpani se umfo doso a we ni nyina mu adwuma
Anopai yɛde aseda yɛ ani kabea mo twede ampo Nyankopɔn sɛ wakɔso aboa yɛn na yɛsɔre deɛ na aseda kɛseɛ ne yɛde ma producers paa kwasi agye ɛna kɔre agyeman ɔpamboɔ no kɔre brinsia mo ne ho dodoro no enti mno kɛsɛ ɔahomgyem kofi baabi a obi a yɛafe papa yɛkɔ so aka wo mpaebom wo bɛtɔ wobɛgyina na so na wasan de ɔdɔ abɛbɔ dom na yɛnyinaa akɔ so a abɔ dwuma sɛdeɛ nneɛma si ɛkɔ ɛfa sɛdeɛ ɛseɛ ne sɛdeɛ ɛteɛ no yɛtumi abɔ anɔpa yi yɛbɛda yɛwura D-boy ase Methodist fo nyinaa mmerante hene D-boy raise the power 1 Listowell ɔhene daako Listowell Emmanuel Osei Calvin Kwame Amponsah Addi Samuel Frimpong ɛna Samuel Akwa anɔpa yi mo nyinaa yɛde aseda ɛna ɛma mo wo bibia obɛsɛ ɔbɛka ɛnkyia bright choba for me sɛ menya signature sɛ ɔma bu papa bright choba ɛwɔ ɛyɛ edukrum kuapem na menkyia ɛyɛ mikrom ɛma ba bi ɛyɛ dwumadi bi a mo sɛ black party bi wɔ prede kuapem ɛyɛ okocha ɛne yenuanom ma no sɛ yɛbɛba bɛta wo machi na de nyina tumi nti okocha sɛ mutie na mo sɛ black bibi mi refi title no but yɛmɔ baba so so kro de wo mu a na okenya kro ne kakra na kro na tumi kama nti okocha ne ma no a prede no yɛmhyia mo yɛbɛba na bɛboa afɛ team no so enam na wo mo pre edema yewura sa akode no wedo mase Charlie no mu ne ofata no mu nyina se kwanya de ba ye pre na obi anso ntimi nkọ ye nyina ntimi nkọ faako nti se yewura kotoka ode na adwuma no to na yewura sa akode Alex efa na Alex so abeboa ma omanti asman no constituency afa ntoma pefra fi agugu afọ so na naba afọ kumenkum ne papa yie no se memende yebeba so nti mo nyina ya akọ beba beboa ade nyina tumi ai kama je na no pai chichi abusanfo eti nyina do mo nyina so ase kama se pa yo ene emsa na pai na edi bi se ne midin ede Kofi Anson ba for Nyankopon bo a chena se de ahyiamu e wa ha na ye ka mo se kwase de ba edi animi na Okoman radio edi emfrisia emsa di afi na di afrisia ba ko nti ene no ye se aboa ne so a na hona muso enti yebeye na ho enema kakra be ne tiefo beche ne hunu na kwan na say ye bai afimo ani ya pimsu bi no credit ko radio station afi na number bia na for grab ha be je guy na say hey guy masa hey na wo share ye gospel rock show na ye niema bebre na je say baby ahemfo na baby abe fine ayi peni enasusu ene emfrinsia duonu pepepepepe ya Kwame Nkrumah ewu Romania Bucharest ene emfrinsia duonu na 27th of April sa ena papa eye Kwame Nkrumah okonya okowu okro no so enti ene no ahye ne so emfrinsia duonu ni ya Nkrumah ti aseka ho a anka wapem so bi pa enti na busia Ghana man nyina ene ye fa kai Romania so omone Russia no mun nyina wo the same area na je na omo chese de enti a Russia man panyin Vladimir Putin ho ya de won si Romania no mun ne sa ho ese e ma ne di so enti bema bia anhye de ni wo Kenya no ti bema ba ko pe ho ne Ukraine president no ena ayi so mi wura ayi Macron ekade kedne chika film kan go ba ne na mo se o mo nkan na hwe o mo na ko se June na beto o June mu no beto parliamentary we na mo se o mo ntwen Le Pen oba no ni di no o se on de ontwen na ho odi nyina beko akota o mo parliamentarians na chi da we o benya hang general ni abedu no Macron pa oni ma mene nkasa nye sade a ebese Ghana de no Macron pa omre ne ho asedin na ompe baby mfa ma mene nhihye ne ade nye sa because ahwa prime minister we no belusu obebe kwa mo bi foforo na parliament ne so ebe ye hang na achese ne ho ache no okwa enko ba ma Okoman ke ekona tanka so e bedru kwasi senior we de mo so waboto kafra nyumbi ampaduba obidoba ne ama hatantan de atize ade se wa ba me so ne amedi beja o manfo ni se jai sa ye na reka ho ase panyuma no
Hey, Kwasi, Namuko, hey. And Yaboko, young Kase Yaboko. Kwame. He said, Kwame Kabibi Kakra. Jamo, I think it's Ghana for a new crap, my SMI, and I caught now Jamo, Yako, Nediano. Send na who coso a bisa pass a cropon equipment and as a chimney a cropon and as was a cropon. Jamo, and ya was a yachum a cropon equipment. And 82 years was the first Presbyterian church in Ghana. I had a buy the first basic school. And a walk. And I attended Nipa draw his excellence and another down call Kufuor and papa, the mammy, a hand or mother. Vita Granting and Santi. Yenya 2 head of states, very free here. Moderators, MPs. Yenya, your friend is saying, ministers, and they are bemu penny for IGPs near Dinano. Jamo, and no acropono. So I cropon produces and Nipa Winano. A moo. And ne niama atantan dear and ne sabi niama nkoyi ntwa yi no enumu ane ne yehu ya jamo I think say a hardwin na ya ne nipa bi kasa off air na won sama na won ka and say sika ye gifiri aban mu se mfa nye development no aya hwan na ekọ obi asem obi sa no say ekwan MP wo anase ekọ MCU anase ekwan wan entia niaman ketin ba yebetima ye nanka ebetwa saa ade a yehu yin so no yenye ebi na pa gaza anka you provide beans ewo importem na bosumi bia no efie na anase importem no etia ebia 10 Ghana na watch bia na ase 3 days bia zoom la be fa na de kwa jemo anka menye so se ebehu saa niama yehu ene wo hwe bia yegu ye bola ewo akiri jamo akwada sori be 4 am na maame de bola asoma so nkotungu a menyi ni sa akwada sa 4 am no obedu bola no so odu akire obeja de ato just ya baranke ne beans no ewo ye importem ana se fie bia no ewo sa beans na oprewia odi agum ebebo no nso eko no woche no zoom lion ba be fa ade ko anka akwada bia no kwakoto sa ne amane de egu amanfo na echi jamo your public toilet ewo ha we share eche ba kusiwa yes close to 70 his excellency the second time when on a seat emu and asusiwo 6 years ni public toilet ni da susi echi ya no ma ye hu ni ti ehu na say ye jama na kesi wo say ya to aso akia complete anene ni anano dom ko bie ewo ho ana old one bo ye bu agu na esi ni fofra menyi ni so bi ba kokoto obi dan echi akọ sebi eja ne nan ede egu baby ekotwa asane ma close just a new 50 meters impo to the public toilet but this one said mienu na wo baba akọ foforo dada no so sebi ye ndisu ni ana bi muzu bi akaza se bo no wo soro kakra ati ati enti no sebi okwa ku tua 1 cedi how dey yin yem a yin yem na ede over 5 times that 5 cedis yeah and enyo no nko an ba be ko South yeah. And you know, Sunday American County, you completely sa public toilet, see ball, you Janet says so for close to 6 years now. Akasanya monya N2 asekura na ebe brena say. You provided this containers here. You the ball do a brewer. They be no I there one thing me pep a comparison, but they do baby I was say yeah. Who do a brewer okay crowd fuck Kevin Musane ko and we bon say the container kese si wa. Amount for them ball gum. Ehema pena your friend is saying zoom line for the car ya be fa edeko edibia sisi advantage points anka I think say sane am we nya asuwetwa any bie na edu tu ya wonse ye ne abie and the coupon there share ye di ehu ne chamu body na keke se na abayo na kan ye dress shepe na ye di nam krum na mom no ba ye fie mu ye potem a chamu ye ndi ehu ni asefem se okuapeman a cropon na in 2022 eda su gubola ewo mfichiri nkrofo dan echi eja nan sabe ewo nkrofo dan echi chamo eniwo fere ba se na de bia ye kano our leaders afele yen opinion leaders, our traditional leaders, our your friend political leaders yen empenyifo efiemu o ma disappoint yen yen na no mo ewuko enye santete we ana mo de efiemu
ɛnyɛ saa na ɛkɔpɔn tietie ne so mo agye ɔmo akyi ɛna ama saa mpanyinfo yi a ɛbra so mo bɛsɔre na ɔmo akenya ɔmo ho na ɔmo ayɛ bi ato aso de ama okwa mankyɛ mo ɛmmɔbɔ ɛfɛre ɛyɛ odi hɔ wo bi aba na ade ne nam kurom na obehu a nti ɛkɔpɔn na yɛte no ɛni ni ɛnyɛ sɛ yɛsi yɛn ntoma go fi wɔ abɔnten ɔkyɛ mo ba edu baabi a etwa sɛ sɛ ɛni no yɛka nti mɛsrɛ nananom ayɛmfo asɔfoɔ assembly members MC MP opinion leaders we ankasa yɛn ankasa no yɛn ti kurom ha no nkwadaa ne mpanyinfoɔ ɛnyɛ bibia na yɛ MC ɛnyɛ bibia na yɛ MP ɛnyɛ bibia na yɛ assemblyman na mmom yɛn ankasa nso no wa ankasa afa bɔɔl na akɔ akɔto ato no ɛsɛ ɔdwe wo mienu sɛ baabi a mede kɔ akɔto yi sɛ na paaka sɛ wɔse sɛ outbreak bi si terms of yadeɛ kyɛ mu ɛbɛ affect yɛn nyinaa ɛmfa wo ne ɔde kɔto wɔ no na mmom yɛyɛ te nkyɛn ɛbɛyɛ ho sɛ ɛmfa yɛn ho ɛnyɛ me dan akyi wansa na wonim baabi wobɛtu afi na wabɛsi wadua no so anaasɛ wabɛsi biribi so ntontom no wonim baabi wofi nti mɛma yɛyɛ ne sɛ ɛnyɛ me dan akyi ɛnyɛ me area ɛnyɛ me ba na wakɔto ato nti ɛfa me mehu bɔɔla baako kotoko da last week Wednesday ɛkɔ ɛna da hɔ 1 week nie ɛda so da hɔ amanfo twam kɔba assemblyman ɔba assembly bro ɔhɔ no nam ɔno abo Kofi Asante bɛmpo menyi nsi nkyɛ mebra panyin no ɔhɔ na ɔnam ɔsena sɛ ɔsɛ mpra konkro hu yɛ ne aka kyerɛ ne a ɛsɛ obi play ayi kasa din kɔmɔ ate sɛ ɔhɔ na anam na ɔba event sɛ o maame fie sɛ o papa fie o area o no manfo bɛdi nkɔ ɔhɔ na anam na aba uhu oni tua uhu kura na amanfo bo amaneɛ amanfo mo amaneɛ kɔ Okoman last week e kan ma wote yɛ nti na as a leader and as an assembly member o maame nkɔfa ɔnkɔhwɛ sampa o de sɛ mfuturo mpo na omuntu a egu amanfo na me nkɔhwɛ sɛ no kura la so da hɔ situation as a last week saa na da so tie ɛna me na o ka sɛ honorable ya ni di we ni campaign to and ma wa buy but asem you make can say that here do the right thing yeah right thing na amanfo na asem make say mfa wonko bi e bia na wa wadwe say wonko bi em they are fine but o ya wadwe kura say wonko bi em na legacy na abeja no anu ni here ti mesre obi bia say yendi ye hu ni yenka ye hu mbom na niama ba ko mienu bi a ye hwe say ye beboa no yenye enye president eba betam boto eda kwan akoto bo ala enye MP no kroma na obi hu se boto bi da no amaso so ati ase enye MP ne yere omma chamo la me cross check here kroma in the last 2 years me assessment am I in the last 2 years no MP no last Friday na me hu no eyi ase 1 week last Friday in my last 2 years after say we state no to aba man bi no me hu no yes. So I have to say, come here near when you are now, because count it, make a call. Bibiana MP Babe, and Bibiana MC Babe can't actually, yeah, Casa, bit my can't actually, now Boamo Crapman, a cropon, and swear to me to point their Conano pay Minchia MC, you're a meshak. And I feel so MP and I'm look here see MJ ohene ba Cristiano now mama huno and 2 years e me hunu bi ma 2 years ayako election it's investor no mama huno na you come e park no so me kana obi boss wo se park no oh ya na obi boss 2 years on be election next 2 years on go election more than be go why into no me ya ni ekodwiri mo ye dwiri kotoka na ya masa over time na 3 wo akre sana kotoka na nye la time na over time na 3 wo akre ete chemo eribesi na panso Kevin waka ni nyina no kwasem ni ametimu aka biem ne se nyame aye ngadom na yare bi etwisi e wo mali wa na so kwapem ho ebeye hu papa ebeye hu honestly ebeye hu papa no kwasem iti eyi de my mfanye politics berima mse mefre wawie wadaroma wateme nka menim se won aitie eka kire wo no kotie be kanfo no wobebo wa mane mse mefre sro ne yakohu ne no enye ne a yetena ho ede ba yeba attach sentiment bi
to it. No. Yeah. Mutu ben painful na mo hwe. Na meka awie no I wish say dakro okuapehemia na say okuapehene na ne mpanyin wo beka ye ho chairman na me say kwasi mema okuapehema krama yemfa obi ahemfo no sebe nketo ali say ye beka na mane ya bi wo mo na me de minya ya na nkasa one at a time pa won say all documentary enya no so na chemo kan no ye de ni ya bebom akoro aban ni giant screen ye invite sa eno wo ho unze ye fi interview na se na sem a chairman bizai na se kwasi ya chema kropon na ugina ya na se wase kropon na we say be seeing is believing in invitation because eno kuma ntanga se reko ha sending ya wubehu because obi neti hey se obi kwati bibi na obeka kire me ya 50-50 either say obi jedi and I say unyendi but wankasa if you're on the field if you're on the grounds na wa show boot ohene wa show boot asha wo cha kama na wa ko grounds na wa ko say enti nsu a me manfo no mu ni enti ti bia me manfo ti mu ni na sabe okonfo bɔ ne se kurom otimu bio uje di say yare bi atwe si kurom ha yare ne baka so kuape hene ne enti yare nka no okuape hene enti yare nka no MC enti yare nka no no ebi obi ana wokra ana se wo nipatitiro ayekan wo pekwa nchen aduan bi wo dwan wo wa chidwan bi akosi so akọ na anu bi amere bi ntama ayi food poison bi look at how we lost lives. We lost lives. This is what we are talking about. It's not a matter of Okoman is making a party unpopular or making Ubia Juma a person Ubiasi, and I said no. But the right thing must be done, and it must be done well. Now we are yet to see more. Yakwahe Brekusemi, and I want Ankasa Wanga Numuton say, Yakui, Yama brass, Yama perform now. I don't know, Yama Yentimun Yende, you need credit no. Yama Yentimun Yende, Yabepimako, Yah say, Sabi, Enquire 9-day one debit, no China, Ebitimi. Ahena niama eti yan state nso ne yan ka say Okoman radio fo yan poison obia prekoye sebe yan poison obia prekoye sene a nipa bi sa yan de yan adwuma ne and we will work diligently we will work diligently nyame shira yan no shira Okoman radio but that's it ebeda say tie for him say ne da be si ani pitri anapai say sikan na sedan kwa na yede ma yete for na Okoman radio kwesida na afi ye baya ya na mode kakaka chuko ne ye koyanim enti seti bia no ye be ka ho asem kakra na hye kakra mpani ye no ye de atugwa ne aka ho asem say kwesida no so ano ye first me Wednesday enti wo hia say be call Jordan be holiday king be holiday enti ye be hwe na ye usine ne be brother so holiday brother yaro no fasting no for Ghana for holidays excellency the interior minister there yaba for the publication about brother holiday and a Wednesday so your holiday we could say holiday and say what the sala new year Wednesday but it's been happening chamu me pay the interior minister Wednesday count Wednesday count Monday Tuesday me release no release no bia can you release no for the chairman akwai to say na we di bronya na we say wa bre we di bronya the 26th na your boxing day unkwa sana you know the president chibi because we yebi o me chi o me yam ni we yebi kwasi won now say Ibrahim Musa Alima Tonkrama Alima one at a time mo kana back Alima Ibrahim Yaro Ali 1 Negati
wɔn nyinaa yɛ nkurɔfoɔ a wɔn ato nsa frɛfrɛ yɛn nti nana yɛkɔ ɛyɛ so many nso a wɔn go bebree so many adeɛ mene wugya ɛndeɛ ɛnyɛ afei nko a yɛana yɛkɔ a ɛna mɛ sɛ mo pɛ ɛbrada de I Wednesday de holiday de aka ho sɛ wo de man deɛ a sɛ wo na yɛhwɛ wo ɛsi a no wo na yɛhwɛ wo ti su Friday aga Thursday it's a long weekend okay and what is good for the goose is good for the guy them say DJ phone nyas make holiday station you station no ya kwa ba I say wo abetimi a course abenya de pressure be ba so betimi a Okoman radio last week I Easter no bi si anka na wankwa adwuma na me just o mpa mi ye kra o enjoy Easter me enjoy kakra o ati anapai asedan kwa na ye de beda ye tie fo ase nyakopon boa akina ye be san adi ahiemu ewo fidie mu ha ya na ya be fa ye ho adwene enti baby atibia no yo botam ye di honi na ahonidi pade eka nipa ho eka nyamesem so eho enti bra yesu ko shede mo no no hwe dwadi omudi ni ade we hwani kwadu no wadi no aton so what mbaba via ɛsɛ bomma enti yesu titi akwape akropo na kwasi e be chance so de body no obi gwa mpanifu ni na no hifo kra na me ni wonni komo na me say yesu sorry them kwasi senior ye be ye na ona kan se ye be sunti ene di funu anim ye funu yedi a edi tum ye ya ye nyina no ye be hwe se betimi aye clean up exercise ni bia na ye de ho agim san se ya reho ya reho da kro mo so ampanifo na pakan mu a paka mo fa ho me kana nim se na wa adwene wo say wo de yesu fo ba bia wotena ahwe afakari wo de ye nyusi fo na hwe eye ma ye ne won koda kro de wo behu ayam sisi e ka che kwesi ohun de du ba bia wa se o kan mu wa je wo polo shirt bi Okoman polo shirt menye bi mo ye cho Okoman wa ha na o mo hye ene chenie di wachi de fa de tonsa osi secret ebi secret kanga gaba bi twano kanga ye play ni ade wo drama wo primary school say etu de watch the question mu a uti mu na ya grade na ye de ya achiampoma ye twadu na ye de atetare na na mu de ye kama mpamcho ye the boy you microphone free o ka say the boy my microphone eja nananu de no matwe san se ba ko bi ti na me hu yo na na cigarette to be marita on the afa we yin microphone no be pa chewa o kwa ye edi jaba be slow afidra o ka be osre o so ko po hin edi osre na na ka be tia o Facebook sra na osre ai chemo wadaroma many bresem back on say afidra ye twadwira na nka me de me nko a wonyi da binsi ho for clean up exercise some ko bokwan na mo fast ko banana mo bo ekwan ni nyi da binsi wo say na wotwe new law enti o say ade ko say kufu wadaroma da ma bia wo say odwai masesam kakra ye yi da bia ne o man nyina mpe shovel ni rake ni ade ni entinsim ene bas broom what on ve beyi ni enko na krai enene na no papa bi frɛ sɛ yemra ayi amono kroma ekro no ma chemi na ekro no ma chemi no so ujina fa kafa no kapo fanim ene obefre bi ma ente kropo na dispenser me na sai na ebedu se efie bedwo no na kro so efre mi confiance oba fo anopai e ma mo ache e ma emoniti a ye nyina eji adehye The next 7.1 FM is rocking. We are blazing. Okoman, Ediani, the Kramuche.